Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί μου και αυτό το βράδυ. E falenderojmë Zotin vëllezër dhe motra dhe për këtë darkë. Θα συνεχίσουμε το μάθημα, μιλάμε τη σύνδεση της Παλαιάς με την Καινή Διαθήκη. Do të vazhdojmë mësimin ton për të parë lidhjet që ka Dhjata e Vjetër me të Renë. Είχαμε πει το σχέδιο του Θεού, πώς ο Θεός έφτιαξε ένα λαό από τον οποίο θα ερχόταν ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός. Tham për planin e Perëndis se si do të shpëtonte njeriu ku dërgoi Jezu Krishtin për shpëtimin e njeriut. Είχαμε πει τον έβγαλε από την Αίγυπτο και τον πήγε στη γη Χανάν. Siç tham se si e nxori popullin e tij nga Egjipti dhe që në vendin e Kananit. Και ο Θεός τους έδωσε ένα νόμο για να περπατάνε. Dhe Perëndia u dha një ligj që të ecin në te. Επίσης, είχαμε πει ότι ο Θεός τους έδωσε τη σκηνή του μαρτυρίου, ένα τόπο όπου θα μπορούν να μιλάνε με το Θεό. Gjithashtu Perëndia i kishte dhënë çadrën e beslidhjes, një vend pra ku të munden të flasin me Zotin. Στη συνέχεια, αδερφοί μου, ο λαός Ισραήλ όταν πήγε στη γη Χανάν και την κληρονόμησε, Dhe pastaj në vazhdim, kur populli i Izraelit vajti në vendin e Kananit dhe e trashëgoi, το πρώτο που τους είπε είναι ότι δεν θα αφήσετε κανένα από τα έθνη να ζήσει. Πρέπει να τα εξολοθρεύσετε τελείως. jo e trashëgoi, por e mori trashëgimi atë vend dhe të parën që u tha Perëndia është që të zhdukte të gjithë armiqtë e tyre rreth çarktyre të mos ishte asnjë në mes tyre. Κάτι που οι Ισραηλοί δεν το έκαναν. Një gjë të tillë izraelitët nuk e bën. Ούτε κληρονόμησαν όλη τη γη που τους είχε πει ο Κύριος. Dhe nuk morën në zotërim gjithë tokën që ju tha Zoti. Τους είχε πει ακόμα ότι θα κληρονομήσουν και την Τύρο και τη Σιδώνα, τα οποία ποτέ δεν τα κληρονόμησαν αυτά. Ju kishte thënë Zoti që do të zotëronin edhe tokën e Tiros dhe të Sidonës, të cilët nuk e morën kurrë në zotërim. Θα τα κληρονομήσουν όμως τώρα στο τέλος. Por tani në fund, domethënë do ta marrin në zotërim. Ήταν όμως παραδείγματα αυτά τα οποία έγιναν στο λαό Ισραήλ για μας. Por këto që u bën për popullin e Izraelit atëherë ishin shembuj për ne sot. Εμείς πρέπει να εξολοθρεύσουμε όλα εκείνα τα οποία μας συνδέανε με την αμαρτία. Ne duhet që të shkatërrojmë të gjitha gjërat të cilat na lidhin me mëkatin, Με την παλιά μας ζωή. me jetën tonë të vjetër. Ό,τι κρατάμε από εκεί θα γίνει παγίδα στη ζωή μας στη συνέχεια. Çfarëdo që të mbajmë nga jeta jonë e vjetër, do të bëhet një kurth për jetën tonë të përjetshme. Αν είμαστε φιλοχρήματοι και κρατάμε την φιλαρχηρία, θα την πατήσουμε όπως τον Ιούδα. Në qoftë se jemi lakmues parash, do ta pësojmë sikur pësoi Juda. Αν αγαπάμε τον κόσμο, η αγάπη του Πατέρα δεν είναι μαζί μας. Nëse do ta duam botën, dashuria Perëndis atë nuk do të jetë me ne. Γενικά πρέπει να αφήσουμε την παλιά ζωή και να περπατήσουμε σε μια νέα. Përgjithsisht do të lëm pra jetën tonë të vjetër dhe të ecim në një jetë të re. Ένα άλλο σπουδαίο παράδειγμα είπαμε ήταν ότι εκεί θα κατοικούσε ο Θεός. Një shembull tjetër i rëndësishëm ishte se aty do të banonte Perëndia. Τα πρώτα 5 βιβλία τα είχε γράψει ο Μωυσής, τη Γέννηση, την Έξοδο, τους Αριθμούς, το Λεβιτικό και το Δευτερονόμιο. 5 librat e parë i ka shkruar Mojsiu, që janë Zanafilla, Eksodi, Levitiku, Numrat dhe Ligji për Trirë. Όμως, αδερφοί μου, μετά έγραψε ο Ιησούς του Ναβί. Pastaj shkruajti Jozeu, ο οποίος ο Ιησούς του Ναβί κληρονόμησε τώρα τη γη Χανάν. Jozeu është ai i cili shkoi dhe zotëroi vendin e Kananit. Όμως, μόλις πέθανε και ο Ιησούς του Ναβί, πέθαναν και εκείνοι οι οποίοι είχαν ζήσει τα μεγαλεία του Θεού. Por kur vdiq Jozeu dhe vdiqën edhe ato që ishin në brezmet e që kishin parë me kulitë. Ήρθε λέει μια άλλη γενιά η οποία δεν γνώριζε τον Κύριο. Thotë se erdhi një brez tjetër pas tyre të cilët nuk e njihnin Zotin.
και αποστατήσαν από τον Κύριο, φύγαν από τον Κύριο. dhe u larguan nga Zoti. Μετά το θάνατο του Ιησού του Ναβί. Pas vdekjes së Jozeut. Και ο Κύριος σήκωσε στο βιβλίο των κριτών 12 κριτές. Dhe Zoti ngriti tek libri i gjyqtarëve 12 gjyqtarë. Ένα κριτή από την κάθε φυλή του λαού Ισραήλ. Nga çdo fis i Izraelit, një gjyqtar. 12 φορές αποστατήσανε και 12 φορές επιστρέψανε. 12 herë u larguan nga Zoti dhe 12 herë u kthyen tek Zoti. Μέχρι το Σαμουήλ τον προφήτη. Deri tek profeti Samuel. Αποστατήσανε και ο Κύριος σήκωνε ένα άνθρωπο, ένα κριτή και επιστρέφανε πάλι. Largoheshin dhe kur largoheshin nga Zoti, Perëndia ngrinte një gjyqtar dhe ktheheshin përsëri tek Zoti. Ο Θεός δεν ήταν με όλους, ήταν με αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο σήκωνε. Perëndia nuk ishte me gjithë popullin, por Perëndia ishte me atë njerëz të cilin e ngrinte Zoti që e bënte gjyqtar. Και αυτός ο άνθρωπος έπαιζε σπουδαίο ρόλο ώστε να μετανοήσουν και να επιστρέψουν. Dhe ai njeri që u bë gjyqtar luante një rol shumë të rëndësishëm në mënyrë që të pendohej populli dhe të kthehej tek Zoti. Όταν όμως πέθανε ο κριτής, ξανά στην αμαρτία τους αυτή. Kur vdiqte gjyqtari, përsëri largohej populli nga Perëndia. Γι' αυτό να παρακαλάμε τον Κύριο να έχουμε πάντοτε καλούς εργάτες. Për këtë arsye ti lutemi Zotit që të kemi gjithmonë punëtor të mirë. Οι οποίοι δεν αφήνουν το λόγο του Κυρίου ποτέ. Punëtor të mirë të cilët nuk e lënë kurrë pas dore fjalën e Zotit. Και στη συνέχεια έχουμε το Σαμουήλ τον προφήτη. Dhe pastaj në vazhdim vim tek profeti Samuel. Μέχρι εκείνη την εποχή, επειδή είχαν την κυβωτό της Διαθήκης μαζί τους, Deri në atë kohë, nga që kishin arkën e beslidhjes me vete, πίστευαν ότι αφού έχουν την κυβωτό είναι όλα καλά. besonin se derisa kemi arkën e beslidhjes është gjithçka mirë. Όταν όμως ο λαός Ισραήλ αμάρτησε Por kur populli i Izraelit mëkatoi και υπήρχαν τα παιδιά του Ηλί τα οποία δεν κάνανε το θέλημα του Θεού, dhe ishin bitë e Elit të cilët nuk bënin vullnetin e Perëndisë, ήρθαν οι Φιλιστέοι και πιάστηκε η κυβωτός. erdhën filistejt dhe morën arkën e beslidhjes. Και σαν να λέμε, έφυγε ο Κύριος από ανάμεσα στον Ισραήλ, γιατί υπήρχε ένας τόπος στην Κιβωτό που τους μιλούσε ο Θεός. Dhe ishte sikur të thoshnim se iku Perëndia nga Izraeli, sepse ishte tek arka e beslidhjes flisnin me Zotin ato. Την Κιβωτό την πήραν οι Φιλιστέοι και την πήγαν στη Γάζα, στα μέρη, στην πρωτεύουσά τους. Arkën e beslidhjes e morën filistejt dhe e quan në Gaza. Εκεί, αδερφοί μου, τώρα η Κιβωτός της Διαθήκης στέκεται από μόνη της. Atje, arka e beslidhjes mbetet vetëm. Είχαμε πει ότι μέσα στην Κιβωτό ήταν τρία πράγματα. Kishim thënë se në arkën e beslidhjes ishin 3 gjëra. Ήταν η στάμνα με το μάνα, που σημαίνει το λόγος του Θεού είναι τροφή. Ishte një enë me manen që do të thotë se fjala e Perëndisë është ushqim. Ήταν η ράβδος του Αρών, που σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού είναι πνεύμα και ζωή. Ishte shkopi i Aronit që do të thotë që fjala e Perëndisë është frymë dhe jetë. Και ήταν και οι πλάκες της Διαθήκης, που σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού είναι εντολή. Dhe ishin edhe pllakat e beslidhjes ku do të thotë se fjala e Perëndisë është urdhër. Έτσι, αδερφοί μου, η παρουσία του Κυρίου που ήταν στην Κιβωτό έφυγε. Kështu vëllezër dhe motra, prania e Perëndisë që ishte në arkën e beslidhjes u largua, iku. Και έμεινε πολύ καιρό ο λαός Ισραήλ χωρίς την παρουσία του Θεού. Dhe kështu mbet për shumë kohë populli i Izraelit pa praninë e Perëndisë. Η Κιβωτός όμως της Διαθήκης στάθηκε μόνη της. Por arka e beslidhjes qëndroi vetme. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για μας ότι δεν κρατάμε εμείς το λόγο του Θεού, ο λόγος του Θεού κρατάει εμάς. Dhe ky është një shembull për ne se nuk e mbajmë ne fjalën e Perëndisë, por fjala e Perëndisë na mban ne. Όταν πήγε η Κιβωτός στους Φιλιστέους, τη βάλανε δίπλα στο άγαλμα του Θεού τους, του Δαγών.
Kur Arka Beslidhes shkoi tek filistejt, e vun pranë perëndisë të tyre, pranë një bust, domethënë, të Dagonit. Πάνε την άλλη μέρα κάτω ο Δαγών. Shkojnë ta shohin ditën tjetër, kishte rënë për dhe Dagoni. Το ξανασηκώνουν πάνω. E ngrinë përsëri, drejtojnë. Την άλλη μέρα κάτω πάλι ο Δαγών και είχε σπάσει το κεφάλι του, το χέρι του. Ditën e dytë përsëri poshtë Dagoni, domethënë ishin thyer, ishte coptuar. Και βγάλανε την Κιβωτό δίπλα από το Δαγών γιατί σου λέει είναι πιο δυνατός ο Θεός του Ισραήλ. Dhe e larguan pra Arkën e Beslidhes nga Dagoni, se thanë se Perëndia e Izraelit është më e fortë se Dagoni. Μετά όμως αυτοί γεμίσανε μοραΐδες. Pastaj ata u mbushin me Moraidës. Και πήρανε την Κιβωτό της Διαθήκης και λένε να την πάμε στα μέρη των Ισραηλιτών γιατί εμείς θα πεθάνουμε με αυτή την Κιβωτό εδώ που φέραμε. Dhe morën Arkën e Beslidhes dhe thanë ta çojmë në vendin e tij sepse ne do të vdesim kështu siç është kjo mes nesh. Να μην λέμε όλη την ιστορία, την πήγαν πίσω. Që ta mos ta them me gjithë historinë, e kthyen mbrapa domethënë Arkën e Beslidhes. Αυτό σημαίνει ότι δεν κρατάμε εμείς το λόγο του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου κρατάει εμάς. Kjo do të thotë, siç tham, se nuk e mbajmë ne fjalën e Perëndisë, por Perëndia na mban ne. Δεν μπόρεσαν να κρατήσουν οι Φιλιστέοι την Κιβωτό. Nuk mundën pra që filistejt ta mbanin Arkën e Beslidhes. Και μετά ο λαός Ισραήλ από αυτό είπαν του Σαμουήλ θέλουμε βασιλιά. Dhe pas kësaj, populli i Izraelit i kërkoi Samuelit mbret. Ο Θεός τους έδωσε ένα βασιλιά, το Σαούλ. Perëndia ju dha si mbret Saulin. Δεν τα πήγε τόσο καλά κι αυτός. Nuk veproi mirë Sauli, Γιατί του είπε ο Θεός να εξολοθρεύσει τον Αμαλίκ. sepse Perëndia i tha ta shkatërronte popullin e Amalekut. Ο Αμαλίκ ήταν ο πρώτος εχθρός που συναντούσαν όταν βγήκαν από την Αίγυπτο και δεν τους άφησαν να περάσουν από εκεί. Amaleku ishte armiku i parë që u takuan me ta pas daljes nga Egjipti dhe nuk i la të kaloi domethënë Amalekun në mes tyre. Ο Αμαλίκ ήταν και συγγενής τους, κοντινός. Amaleku ishte i afërm i Izraelitëve. Ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ισάφ, ήταν δηλαδή αδέλφια με τον Ιακώβ. Ishte i parlindur i Ezaut, domethënë ishin vëllezër me Jakobin. Αλλά ο Αμαλίκ συμβολίζει τη σάρκα, είναι ο πρώτος εχθρός που πρέπει να εξολοθρεύσουμε. Por Amaleku simbolizon mishin e njeriu, domethënë. Është armiku i parë që duhet ta luftojnë. Και επειδή δεν τον εξολόθρευσε ο Σαούλ, ο Θεός τον έβγαλε από βασιλέα και έβαλε τον Δαβίδ. Dhe nga që Sauli nuk e shkatroi këtë popull siç e urdhëroi, atëherë e hoqi nga mbret Saulin dhe vuri Davidin mbret. Ο Δαβίδ τώρα ζει περίπου στο 1000 π.Χ. Davidi tani vjen rreth 1000 vjet përpara Krishtit. Και είναι ένα μεγάλο σύμβολο και ιστορία του λαού Ισραήλ. Dhe është një simbol i madh dhe histori për popullin e Izraelit Davidi. Δεν θα πούμε όλη την ιστορία του, όμως θα πούμε ότι ο Θεός υποσχέθηκε ότι εξάπαντος από τα παιδιά του θα έρθει ο Χριστός. Nuk do të them gjithë historinë e tij, por Perëndia tha se patjetër që nga pasardhësit e tij do të vijë Krishti. Στη συνέχεια, ο Δαβίδ, παρόλα τα λάθη του, ήταν ο πιο ισχυρός βασιλέας στην ιστορία του Ισραήλ. Pastaj në vazhdim populli Davidi ishte mbreti më i fortë i popullit të Izraelit. Ο Δαβίδ δεν έχασε ποτέ καμία μάχη. Davidi nuk doli i humbur në asnjë betejë. Και λέει γραφή ότι θα καθίσει ο Κύριος μας στο θρόνο του Δαβίδ και θα βασιλεύσει στους αιώνας των αιώνων. Dhe thot në dhjatën e re se do të ulet Zoti jon në fornin e Davidit dhe do të mbretërojë në jetë të jetëve. Και μετά από εδώ και πέρα αρχίζουμε την ιστορία των βασιλέων. Dhe këtu e tutje vazhdojmë historinë e mbretërve. Έχουμε τώρα ένα βασίλειο και βασιλέα το Δαβίδ. Kemi tani një mbretëri dhe mbretin David. Όταν πεθαίνει ο Δαβίδ γίνεται βασιλέας ο Σολομώντας. Pas vdekjes së Davidit bëhet mbret Solomoni.
Ο Σολομώντας δεν τα πήγε τόσο καλά όπως το Δαβίδ. Solomoni nuk shkoi mirë ashtu si kur i vajti Davidit mbretëria. Ξεκίνησε πολύ καλά, αλλά δεν τέλειωσε τόσο καλά. Vazhdoi shumë mirë, por nuk mbaroi edhe kaq mirë. Ο Σολομώντας όμως του έδωσε ο Θεός να φτιάξει το ναό. Por Solomonit Perëndia i dha që të ndërtonte tempullin. Ο Θεός του είχε πει ότι ο Δαβίδ ήθελε να φτιάξει το ναό, αλλά ο Θεός δεν τον άφησε γιατί ήταν άντρας αιμάτων. Davidi donte ta ndërtonte tempullin, por nuk e la Perëndia sepse Davidi ishte njeri gjakatar. Και τα πιο πολλά υλικά για το ναό τα είχε μαζέψει ο Δαβίδ. Dhe materialet më të shumta për ndërtimin e tempullit i kishte mbledhur Davidi. Και έφτασε η ώρα του Σολομώντα. Ο Σολομώντας ζήτησε σοφία από το Θεό και του έδωσε. Dhe erdhi ora pra që të veproj Solomoni pra i kërkoi ditori Perëndisë dhe i dha Perëndia ditori. Και έφτιαξε το ναό. Εδώ είναι πολύ σημαντικό. Dhe kështu ndërtoi tempullin. Kjo është një pikë shumë kyçe. Γιατί τώρα η κυβωτό της Διαθήκης θα έμπαινε σε ένα χώρο και θα ήταν εκεί η παντοτινή παρουσία του Θεού. Sepse çadra e Beslidhjes do të futej në një vend dhe do të ishte e qëndrueshme dhe e përhershme prania e Perëndisë. Δεν θα πήγαινε δηλαδή από τη μία πόλη στην άλλη όπως πήγαινε η κυβωτός της Διαθήκης. Nuk do të shkonte tani me prarka Beslidhjes në një qytet në një tjetër sikur se shkonte përpara. Ούτε θα ήταν μεταφερόμενη. Dhe as nuk do të ishte më e lëvizshme. Θα ήταν πλέον σταθερή μέσα στο ναό του Σολομώντα. Do të ishte tani më e vendosur brenda në tempullit e Solomonit. Ο οποίος έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς στην Εκκλησία. Ku kjo ka një rëndësi shumë të madhe për ne në Kish. Γιατί εκεί θα κατοικούσε ο Θεός. Sepse aty do të banoj Perëndia. Ο Σολομώντας λέει, κύριε, οι ουρανοί των ουρανών δεν μπορούν να σε χωρέσουν, πόσο μάλλον αυτός ο οίκος που φτιάξα. Solomoni thot, o Zot, ty as qiejt dhe as toka nuk mund të zënë, domethënë kaq i madh je. Dhe si do të shkojë në tempullin që kam ndërtuar? Θα έρθει ο Θεός να κατοικήσει σε ένα κτίριο ανθρώπινο. Mos vallë, do të Perëndia të banoj në një ndërtesë njerëzore? Όμως αδερφοί μου, πράγματι ο Θεός ήρθε και κατοίκησε μέσα σε αυτό το ναό. Por ja që vëllezër dhe motra, me të vërtetë Perëndia erdhi dhe banoi në trupat tonë. Και ήταν το μόνο μέρος της γης που ο άνθρωπος μπορούσε να επικοινωνήσει με το Θεό. Dhe tek tempulli i Solomonit ishte i vetmi vend ku mund të vinte të banonte të fliste njeriu me Perëndin në të gjithë faqen e dheut. Όλες τώρα οι λειτουργίες του ναού ήταν συμβολικές. Tani të gjitha funksionimet që bënte ky tempulli ishin simbolizuese. Οι ιερείς που θα κάνανε τις θυσίες συμβόλιζαν τον Ιησού Χριστό. Preftërinë që do të bënin flijimet simbolizonin Jezu Krishtin. Το αρνάκι που έσπαζαν συμβόλιζε πάλι τον Χριστό. Qengji që thërnin simbolizonte përsëri Jezu Krishtin. Γιατί η Γραφή λέει εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα κατά την τάξη Μελκισεδέκ. Sepse shkrimi thotë se ti je mbret i përjetshëm sipas rendit të Melkisedekut. Και ο Ιωάννης όταν είδε τον Χριστό μας είπε ιδού ο αμνός του Θεού που θα σηκώσει την αμαρτία του κόσμου. Dhe Gjoni, kur pa Jezu Krishtin, e tregoi dhe tha, ja qengji i Perëndisë që mban mëkatin e botës. Άρα ο Χριστός ήταν και ο ιερέας που έσπαζε το αρνί και το αρνί που σφάχτηκε. Pra Krishti ishte edhe prifti që therte qengjin, edhe qengji që therej. Γι' αυτό ο Κύριος μας είπε, εάν θέλω, βάζω τον εαυτό μου, αν δεν θέλω, δεν το βάζω. Për këtë arsye tha Jezu Krishti se nëse dua do ta jap veten ty me flim, po mos të dua nuk e jap. Αυτή την εντολή λέει έλαβα παρά του πατρός μου. Por këtë urdhër thot mora nga ati im. Και ο ναός τώρα όπως είπαμε είχε 4 μέρη. Dhe sikur tham për tempullin, tempulli kishte 4 pjesë. Ήταν η εξωτέρα αυλή που μπορούσε να πάει οποιοσδήποτε. Ishte oborri përjashta në të cilin mund të futej kush të doj. Μετά υπήρχαν οι πυλωροί που δεν άφηνε να μπει κάτι μέσα στο ναό. Απερίφριτο. Pastaj ishin portierët, të cilët nuk linin të hynin të parrëthprerët brenda. Μέσα στο ναό έμπαιναν μόνο οι περιτετμημένοι.
brenda në tempull u fut vetëm të rrethprerët. Και μετά υπήρχε ένα χώρισμα, μετά από την κυρίως ναό δηλαδή, υπήρχε ένα χώρισμα που έμπαινε στα Άγια. Dhe pastaj, kur u futshë brenda në tempull, quhej vendi i të shetave. Εκεί έμπαιναν μόνο οι ιερείς που πρόσφεραν τις θυσίες. Në vendet e sheta, aty futeshin vetëm priftërinjt që bënin flimet. Και μετά ήταν τα Άγια των Αγίων που έμπαινε μία φορά ο αρχιερέας το χρόνο και έκανε μία προσευχή, μία θυσία για τον εαυτό του και μία για όλο το λαό. Dhe pastaj ishte vendi i shet shumë të shetat shumë të sheta. Nuk e di nëse thash sa. Έχουμε ξαναπεί ότι τα Άγια των Αγίων είναι η παντοτινή παρουσία του Θεού. Pastaj ishte vendi i shumë të shetave, do më thënë që futej një herë në vit prifti dhe bënte flijimin, një flijim për veten e tij dhe një flijim ishte krye priftit që futej një herë në vit dhe një flijim për popullin. Υπάρχει δηλαδή τώρα ένας τόπος που ο Θεός επικοινωνεί με τον άνθρωπο. Ky vend është vendi që është e pranishme gjithmonë prania e Perëndisë. Όλα αυτά όμως, όπως είπαμε, ήταν συμβολικά. Por sikur thamë, të gjitha këto ishin simbolizuese. Όπως ο ιερέας έμπαινε και μεσίτευε για το λαό, Sikur prifti futej dhe ndërmjetësonte për popullin, έτσι και ο Χριστός μας, όχι όμως με ξένο αίμα, με το δικό του το αίμα, por kështu edhe Krishti jon ndërmjetëson për popullin, por jo me një gjak tjetër, por me gjakun e tij. μπαίνει εκεί στον ουρανό, στην παρουσία του Πατέρα Futet atje në qiell, pra në praninë e Atit, και μεσιτεύει και εμάς. dhe ndërmjetëson për ne. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτός ο τύπος της λατρείας ήταν τύπος των επουρανίων. Dhe sikur e kuptojmë pra se ky tip ose kjo mënyrë adhurimi ishte sipas tipit qiellor. Δεν ήταν αυτή η εικόνα του πράγματος, αλλά ήταν τύπος του ουρανού. Nuk ishte kjo figuracioni por ishte sipas mënyrës qiellore. Είπαμε, όπως ο ιερέας μεσίτευε, έτσι ο Χριστός μας τώρα μεσιτεύει για μας. Dhe sikur thamë se sikur prifti ndërmjetësonte për popullin, kështu Krishti ndërmjetëson për ne. Και θα μας πει ο λόγος του Κυρίου ότι είναι ένας Θεός, ένας και μεσίτης μεταξύ του Θεού και ανθρώπων. Dhe vjen fjala Perëndis na thotë se një është Perëndia dhe një është ndërmjetësi midis njeriu dhe Perëndisë. Μετά από αυτό, αδελφοί μου, μετά δηλαδή το Σολομώντα, ο γιος του Ροβοάμ χώρισε το βασίλειο στα δύο. Pas Solomonit, i biri Roboamit e ndau Izraelin në dy mbretëri. Δηλαδή πήρε στα χέρια του μια αυτοκρατορία που είχε φτιάξει, γιατί ήταν αυτοκρατορία την εποχή εκείνη, ο Δαβίδ. Do me thënë mori në duart të tia një perandori, sepse ishte perandori ajo që kishte krijuar mbreti David. Και μόνο με μία άσοφη κίνηση την χώρισε στα δύο. Dhe vetëm me një lëvizje të pamend e ndau në dy. Το λέω αυτό για να καταλάβετε ότι η κυβέρνηση της Εκκλησίας δεν είναι απλό πράγμα. E them këtë që të kuptojmë se të qeverisësh kishën e Krishtit nuk është gjë e thjeshtë. Η κυβέρνηση του λαού του Θεού δεν είναι να αναλάβει οποιοσδήποτε επειδή βρέθηκε εκεί. Qeverisja e kishës nuk është që dikush të marrë përsipër një vepër nga që u gjend aty afër. Εάν δεν έχει τη χάρη από τον Κύριο, Nëse nuk ka hir nga Zoti, αν δεν έχει τη διακονία από τον Κύριο, nëse nuk ka shërbesën nga Zoti, με μία κίνηση χωρίζει στα δύο το βασίλειο. me një lëvizje e ndau në dy mbretërinë. Πήγε λοιπόν ο λαός και είπε στο Ροβοάμ, το γιο του Σολομώντα, Shkoi pra populli dhe tha atje tek tempulli i Solomonit, λέει ο πατέρας σου μας έβαλε πολύ φορτίο, ελάφρυνε μας το φορτίο. i thotë se babai yt na ka vënë ngarkesë të madhe, domethënë na ka kërkuar haraqe të shumta. Ο Ροβοάμ το πρώτο που κάνει πάει και ρωτάει τους πρεσβυτέρους. Roboami të para gjë që bëri, shkoi dhe pyeti pleqt që kishte pranë.
Οι πρεσβύτεροι ήταν συνετοί άνθρωποι, ξέραν τι να του πούνε. Pleqt ishin njerëz të mençur dhe e dinin se çfarë bëhej. Του είπανε ότι εάν ελαφρύνεις το ζυγό, αυτός ο λαός θα σε δουλεύει συνέχεια. Këshillojnë pleqt dhe i thonë se nëse ti e lehtëson popullin nga haraqet, ky popull ka për të shërbyer gjithmonë. Δεν του πολύ άρεσε όμως η συμβουλή των πρεσβυτέρων. Por këshillat që i dhanë pleqt nuk i pëlqeu Roboamit. Και πάει και ρωτάει τους φίλους του, Dhe shkon dhe pyet shokët e vet, οι οποίοι δεν είχαν το επίπεδο πνευματικότητας που είχαν οι πρεσβύτεροι. këto shokët e tij nuk kishin atë shkallën frymërore që kishin pleqt. Αυτοί του είπανε, θα πας και θα πεις το δαχτυλάκι το δικό μου, θα είναι πιο παχύ από τη μέση του πατέρα μου. Dhe i thanë shokët e vet, pra, do të shkosh ti thuash popullit se gishti im do të jetë më i gjerë dhe më i rëndë se sa mesi i babait tënd. Ο πατέρας μου σας πέδεψε με μάστιγες, εγώ με σκορπιούς. Babai im thot, ju ka stërvitur me kamxhik, kurse unë kam për t'ju stërvitur dhe për t'ju munduar me akrepa. Και δεν άκουσε τη συμβουλή των πρεσβυτέρων, αλλά τη συμβουλή των νέων. Kështu pra nuk e dëgjoj këshillën e pleqvet, por dëgjoj këshillën e të rinjve. Και μόλις είπε αυτό που του είπαν οι νέοι, Dhe sa po tha këshillën që i dhanë të rinjt, φεύγουν οι 10 φυλές και μένει μόνο ο Βενιαμίν και ο Ιούδας. i ikun të 10 fiset dhe mbetet pranë tij vetëm fisi i Benjaminit dhe Judës. Προσέχτε αδερφοί, μία λέξη είπε Shikoni pra vëllezër dhe motra, se si një fjalë vetëm tha. και χώρισε το βασίλειο στα δύο. Dhe me një fjalë që foli, u nda mbretëria në dy pjesë. Σας το λέω αυτό για να καταλάβετε πόση μεγάλη είναι η ευθύνη που έχουμε εμείς οι εργάτες. Ua them këtë për të kuptuar se sa e madhe është përgjegjësia që kanë punëtorët, Ιδιαίτερα αυτοί που έχουν τις διακονίες. veçanërisht punëtorët që kanë shërbes nga Zoti. Γιατί αυτοί έχουν την οδηγία κατευθείαν από τον Θεό και οδηγούν σωστά το λαό του Θεού. Sepse ato kanë udhëzim direkt nga Perëndia dhe e drejtojnë sakt popullin e Perëndisë. Όταν όμως αναλάβει κάποιος ο οποίος δεν έχει αυτή τη χάρη που είχαν οι αδερφοί, Por kur dikush merr përsi për një vepër që nuk kanë atë hirin pra që kishin vëllezërit e tjerë, με την πρώτη ευκαιρία κάνει το λαό του Θεού να ξεκλίνει. me rastin e sapo të jepet rasti i parë që i jepet, e bën popullin e Perëndisë të shmanget. Και μετά έρχεται χωρισμός. Dhe pastaj vjen ndarja. Λέμε γιατί μας έγινε αυτό? Dhe themi, ma pse na ndodhi kjo? Γιατί δεν κυβερνήσαμε σωστά. Sepse nuk e komanduam mirë. Δεν οδηγηθήκαμε με τη συμβουλή των πρεσβυτέρων των έμπειρων αδερφών, αλλά με τη δική μας. Νομίζαμε ότι εμείς τα ξέραμε. Nuk lëvizëm me këshillat e pleqve të mençur, por bëhem ashtu sikurse menduam ne apo të rinjtë e tjerë. Και έτσι από εκεί και πέρα χώρισε το βασίλειο στα δύο. Dhe kështu pra Roboami ndau në dy pjesë mbretërinë. Περίπου για πάνω από 300 χρόνια. 300. Πάνω από 300 χρόνια. Rreth më shumë se 300 vjet, ο λαός Ισραήλ ήταν χωρισμένος σε δύο βασίλεια. Populli i Izraelit ishte i ndarë në dy mbretëri. Δεν ξανασυνδέθηκαν. Kjo nuk kishte ndodhur herë tjetër. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη ήταν η ζημιά με μία λέξη που είπε. E kuptoni pra se sa i madh ishte dëmi me një fjalë që foli. Καταλαβαίνετε όταν διοικούμε την εκκλησία του Κυρίου πόσο σοβαρό πράγμα είναι. E kuptoni se kur drejtojmë kishën e Zotit, sa gjë e madhe është. Να μην παραβαίνουμε το λόγο του Κυρίου με τίποτα, αδερφοί. Të mos e shkelim fjalën e Perëndisë me asgjë, vëllezër dhe motra. Να ακούμε αυτά που λένε οι αδερφοί μας που το έχουν ξαναπεράσει αυτό το πράγμα. Por të themi ato që na thonë vëllezërit të cilët e kanë kaluar një gjendje të tillë. Και να μην νομίζουμε πώς τα ξέρουμε όλα. Dhe të mos mendojmë sikur i dimë të gjitha. Στη συνέχεια έχουμε, είπαμε, δύο βασίλεια. Dhe sikur tham, bëhen me dy mbretëri Izraeli.
Και μέσα σε αυτό το διάστημα τώρα, από το Δαβίδ, το Σολομώντα, μέχρι που να πάνε στη Βαβυλώνα, είναι η περίοδος των προφητών. Dhe në këtë periudhë që ishte mbret Davidi, Solomoni, dhe derisa u ndanë, domethënë derisa vajtën në Babiloni, u përshkullën në Babiloni, ishte periudha e profetëve. Σε αυτό το διάστημα τώρα προφητεύουν διάφοροι προφήτες. Në këtë periudhë kohore profetizojnë profetë të ndryshëm. Άλλοι ζούσαν στο βόρειο, άλλοι στο νότιο βασίλειο του Ιούδα. Profetët të cilët të tjerë ishin në veri të Judës dhe të tjerë ishin në jug. Οι περισσότεροι βέβαια προφήτες ήταν από την Ιουδαία. Por profetët më të shumtë ishin nga Judea. Και ο Θεός τους χρησιμοποιούσε για να συνετίσουν τους βασιλείς. Dhe Perëndia i përdori këto profet që të mësojnë mbretërit. Και έδωσαν πολλές και ωραίες προφητείες. Dhe dhanë shumë profeci të bukura. Δηλαδή αυτός ο λαός τώρα, από τον οποίο θα ερχόταν ο Χριστός, έχει βρεθεί να είναι χωρισμένος στα δύο. Domethënë ky popull që do të pres të vijë Krishti gjendet i ndarë në dy mbretëri. Και είναι χωρισμένος στα δύο γιατί δεν συμφωνούσαν οι μεν με τους δε. Janë të ndarë në dy pjesë sepse nuk binin dakord njëra palë me tjetrën. Γιατί εάν είχαν βάλει κάτω το λόγο του Κυρίου θα συμφωνούσαν. Sepse po ta kishin vënë përpara fjalën e Perëndisë, do të binin dakord, Αλλά δεν θέλανε por nuk donin. και έτσι φτιάξανε άλλα θυσιαστήρια στο βόρειο και Dhe, στο νότιο ήταν ο ναός. dhe kështu bënin altare të ndryshme në veri dhe në jug ishte tempulli. Να μην πούμε την ιστορία όλων των βασιλέων. Që të mos e themi tani gjithë historinë e mbretërve, Έγιναν πολλά μέσα σε αυτή την εποχή, në atë periudhë u bën shumë gjëra. αλλά μέσα σε αυτή την εποχή δόθηκαν οι προφητείες, πολύ σπουδαίες προφητείες. Por gjatë asaj periudhe, pra, u dhanë profeci shumë të rëndësishme. Και το 606 π.Χ. Dhe në 606 para Krishtit, έχει φτάσει πια σε τόση αμαρτία ο λαός Ισραήλ. populli i Izraelit kishte arritur në kaq mëkat të madh, Το Βόρειο Βασίλειο είχε πέσει αρκετά χρόνια πριν από τους Συρίους. sa që mbretëria veriore kishte rënë në duart e sirëve. Αλλά το 606 πέφτει η Ιερουσαλήμ. Por në 606 u përshëngulën të gjithë. Αυτό να γράψετε γιατί είναι τρία ιστορικά γεγονότα στη γραφή μέσα. Këto është mirë të shkruajmë se janë ngjarje historike në shkrim. Ο Αβραάμ ζει γύρω στο 2000, Abrahami jeton rreth 2000 vjet para Krishtit, ο Δαβίδ γύρω στο 1000 Davidi rreth 1000 vjet përpara Krishtit και στο 606 τώρα έπεσε η Ιερουσαλήμ. dhe në 606 ra Jeruzalemi. Και μετατοπίστηκαν οι Ισραηλίτες όλοι στην Βαβυλώνα. Dhe u internuan të gjithë izraelitët në Babiloni. Από εκεί και πέρα οι Ισραηλίτες δεν είχαν ποτέ πλέον την εξουσία στη γη τους. Që nga ajo kohë që u internuan, nuk kishin kurrë zotërimin e vendit që i vuri Zoti. Μέχρι το 1948 που κάνανε κράτος. Deri në 1948 që u bën shtet. Δηλαδή μείνανε πάρα πολλά χρόνια Domethënë χωρίς κράτος. mbeten shumë vite pa shtet. Και βλέπουμε ότι ο Θεός όμως εργάστηκε όλες τις εποχές. Dhe shohim se si Perëndia veproi me tyre në të gjitha kohrat. Έμεναν στην αρχή 70 χρόνια στη Βαβυλώνα. Në fillim qëndruan në robëri të Babilonisë për 70 vjet. Μετά τους επέστρεψε ο Κύριος πάλι πίσω με τον Ζωροβάβελ και το γιο του Σαλαθιήλ. Pastaj i ktheu Perëndia në vendin e tyre me Zorobabelin dhe me birin Ήταν γιος του Σαλαθιήλ και τον Ιησού το γιο του Ιωσεδέκ.
dhe me Jozeun, birin e Jehocadokut. Και αυτοί τώρα επιστρέφουν οι 49.000 περίπου 700 ξανά στην Ιερουσαλήμ μετά από 70 χρόνια. Dhe kthehen rreth 49.700 izraelit në vit, ποια χρόνια γυρίσαν αδελφέ είπατε? 70 χρόνια μετά το 536. Ναι, o kthyen në 536, pra 70 vjet pas robërisë së tyre. Και ξεκίνησαν μετά να χτίσουν το ναό τους πάλι, που τον ήταν γκρεμισμένος. Dhe pasi u kthyen në vendin e tyre, vazhduan të ndërtojnë përsëri tempullin që kishin. Μέχρι το 396, δηλαδή όπου γράφει ο τελευταίος προφήτης ο Μαλαχίας. Deri në 396-ën, kur shkruan profeti I fundit Malakia. Τώρα, για να δούμε τον κάθε προφήτη και να καταλάβουμε τι θέλει να πει, Tani që të shohim çdo profet dhe që të kuptojmë se çfarë do të thotë gjithë secili, πρέπει να προσέχουμε πότε γράφει ο κάθε προφήτης. duhet të kemi kujdes dhe të shohim se kur shkruan gjithë secili. Ο Ισαΐας, παραδείγματος χάρη, γράφει την εποχή του Εζεκία. Për shembull, Isaia shkruajti në kohën e Ezekias. Όταν ήταν βασιλιάς του Ισραήλ, ο Εζεκίας, ναι. Por ishte mbret I Izraelit Ezekia. Και είναι πάνε στη Βαβυλώνα αρκετά. Dhe është përpara se të shkojnë në Babiloni. Για να καταλάβετε, ο Ισαΐας προφητεύει περίπου το 600 προφητεύει περίπου το 730 π.Χ. Isaia profetizoi në 730-ën para Krishtit. Και περιγράφει, δηλαδή είναι την εποχή εκείνη που θα πάθουν ζημιά το βόρειο βασίλειο, αλλά το νότιο θα σταθεί. Dhe përshkruan në kohën e vet, pra, se si do të pësojë dëm të madh mbretëria e veriut, kurse e jugut të jetë qëndrueshme. Ο Ισαΐας θα γράψει πολλές προφητείες και για τον Ιησού μας Χριστό. Isaia shkruan edhe profeci të shumta për Jezu Krishtin. Μετά είναι ο Ιερεμίας. Pastaj vjen Jeremia. Ο Ιερεμίας γράφει λίγο πριν έρθει ο Ναβουκοδονόσορας και τους πάρει στη Βαβυλώνα. Jeremia shkruan pak përpara se të vinë Nebukadnestari që të internojnë në Babiloni. Ξεκινάει να γράφει δηλαδή περίπου πριν το 600, λίγο πριν το 606, πριν πέσει η Ιερουσαλήμ και λίγο μετά. Pra, vazhdon të shkruaj Jeremia përpara 606-ës, si të binte në duart e Nebukadnestarit populli I Izraelit. Και γράφει από την Ιερουσαλήμ και στην Αίγυπτο που είχε πάει μετά. Dhe shkrua nga Jeruzalemi dhe nga Egjipti që u internua. Μετά τον Ισαΐα είναι ο Ιεζεκίλ. Μετά το Jeremia. Μετά τον Ιερεμία είναι ο Ιεζεκίλ. Pas Jeremias është Ezekiel. Ο Ιεζεκίλ γράφει περίπου, γράφει όταν ήταν στη Βαβυλώνα ο λαός Ισραήλ. Ezekiel shkruan në vitet kur populli I Izraelit ishte në Babiloni. Περίπου από το 600 μέχρι το 570 π.Χ. Shkruan rreth 600-ës deri në 570-ën para Krishtit. Μετά είναι μετά από τον Ιεζεκίλ είναι ο προφήτης Δανιήλ. Και αυτός γράφει μέσα από τη Βαβυλώνα τώρα. Pas Ezekielit shkruan Danieli. Danieli I cili shkruan brenda Babilonisë, domethënë që ishin në Ο internet. Δανιήλ γράφει αρκετά χρόνια. Danieli shkruajti për disa vite. Γιατί πήγε μικρό παιδί στη Βαβυλώνα το 606
sepse shkoi djalosh i ri, domethënë i vogël në moshë, në 606 në Babiloni. Και ήταν στη Βαβυλώνα και όταν επέστρεψε ο λαός του 536, γέρος πια, πολύ γέρος. Dhe u kthye shumë i moshuar në 536, domethënë në vendin e tij. Και για κάποιο διάστημα ήταν και με τον Κύρο που ήρθαν μετά οι Πέρσες. Me fali nuk e di nëse u kthye në vendin e tij ndonjëherë, por qëndroi edhe me Kirin, mbretin e Persëve. Μετά τώρα το Δανιήλ έχουμε τον Οσιέ. Pas Danielit kemi Osien. Ο Οσιέ τώρα γράφει, για να ξέρετε, πιο μπροστά. Μην κοιτάζετε που είναι πρώτα το βιβλίο του Ισαΐα, του Ιρεμία, του Εζεκίλ. Ο Οσιέ γράφει περίπου στο 800 π.Χ. Tani mos u ngatroni me kohrat, sepse Osie shkruan përpara Isaias akoma, domethënë. Shkruan rreth 800 vjet përpara Krishtit. Έτσι, και αυτός λέει ωραίες προφητείες, δεν θα αναλύσουμε τώρα. Απλά να ξέρουμε πότε γράφουνε, για να ξέρουμε και πού απευθύνεται ο προφήτης. Edhe ai shkruan shumë gjëra të bukura, por duhet të dim periudhën kohore se kur shkruan, që të dim se për çfarë shkruan. Και ο Ιωήλ γράφει και αυτός εκεί γύρω στο 808 π.Χ. Edhe Ίδια εποχή Joeli δηλαδή γράφει. shkruan në të njëjtën kohë në rreth 808 para Krishtit. Δηλαδή γράφει γύρω από το εκεί γύρω στο 800. Joeli njësoj pra si thamë përpara, Me Osian. me Osean, po. Μετά είναι ο Αμώς που ήταν ο πατέρας τώρα του Ισαΐα. Pastaj është Amos, profeti Amos, që është babai i Isaias. Και αυτός εκεί γύρω στο 800 μέχρι το 700 τόσο. Dhe ai rreth vitit 800 me 700 sa para Krishtit. Αυτοί οι προφήτες γράφουν περίπου την ίδια εποχή τώρα οι τρεις προφήτες που Këto tre είπαμε. profetët tani pra shkruajnë rreth një periudhe të përbashkët, domethënë, në një kohë të përbashkët. Μετά έχουμε τον προφήτη Αβδιού. Pastaj kemi profetin Abdia. Και αυτός γράφει περίπου, ο Αβδιού γράφει, είναι πιο μετά αυτός και γράφει περίπου το 550 π.Χ. Abdiu është pak më vonë dhe shkruan rreth 550 para Krishtit. Δηλαδή αυτός γράφει τώρα ο Αβδιού μετά την αιχμαλωσία, αφού και έχουν γυρίσει πίσω οι Ισραηλίτες. Pra Abdia shkruan pasi të jenë rikthyer në vendin e tyre pra, pas robërisë. Συγγνώμη, γράφει μάλλον και αυτός την εποχή που είναι οι Ισραηλίτες στη Βαβυλώνα, συγγνώμη. Gabim e thashtot, shkruan në kohën që ishin në Babiloni, domethënë. Και γράφει περισσότερο για τους Εδωμίτες αυτός. Dhe më shumë shkruan për Edomin. Ο Ιωνάς τώρα γράφει περίπου το 800 π.Χ. Profeti Jona shkruan rreth vitit 800 përpara Krishtit. Και με την προφητεία του έζησε άλλα 180 χρόνια Νινεβή. Dhe me profecinë që bëri, jetuan edhe 180 vjet të tjera Ninivet. Ο Ιωνάς είναι και τύπος του Χριστού. Jona është edhe Ο shembulli i Κύριος Krishtit. είπε όπως ο Ιωνάς έμεινε 3 μέρες και 3 νύχτες στην κοιλιά του Κήτους, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου 3 μέρες και 3 νύχτες στην καρδιά της γης. Jezu Krishti tha se sikur se Jona qëndroi 3 ditë dhe 3 net në bark të peshkut, kështu edhe biri i njeriut do të qëndroj 3 ditë dhe 3 net në zemër të tokës. Τώρα, ο Μιχαίας γράφει περίπου το 740 π.Χ. και αυτός στο Ιουδαία. Mikea shkruan rreth 740 përpara Krishtit. Ο Ναούμ γράφει περίπου στο 630 π.Χ. Naum shkruan rreth 630 përpara Αυτός Krishtit. προφητεύει την καταστροφή της Νινεβή και μετά
γιατί μετά από λίγο θα έρθουν οι Βαβυλώνοι και θα πέσει η Νινεβή και θα εξαφανιστεί από πόλη. Ai pra Naumi shkruan për shkatrimin e Ninivet dhe pastaj do të vinë ta shkatrojnë domethënë Sirët. Ο Αββακούμ τώρα προφητεύει το 610, δηλαδή 3-4 χρόνια πριν πέσει η Ιερουσαλήμ στους Βαβυλωνίους. Το 604 είπατε αδελφέ? 610. 610. Habakuku shkruajti në 610-ën para Krishtit, domethënë pak vite, 4 vjet përpara se të shkojnë në robëri. Και ο Σοφονίας περίπου και αυτός αυτή την εποχή γράφει λίγο πιο μπροστά, γράφει το 640 π.Χ. Shkruajti rreth 640 αδελφέ. Είναι περίπου π.Χ. Ναι, ο Në Σοφονίας. 620-ën para Krishtit. Και μετά έχουμε τώρα τους δύο τελευταίους προφήτες, τον Αγκαίο. Pastaj kemi dy profetët e fundit, Agjeon. Ο Αγκαίος γράφει αφού και επιστρέψανε τώρα από τη Βαβυλώνα και τους λέει να ξαναφτιάξουν τον ναό. Agjeu shkruan pasi u kthyen nga Babilona, pra që të ndërtojnë tempullin. Και το Ζαχαρία και εκείνος περίπου το 518 ο Αγκαίος και περίπου 515 ο Ζαχαρίας. Rreth 515-ës është Zakaria dhe 518 është Ageo. Έχουμε τώρα ένα τελευταίο προφήτη, το Μαλαχία. Dhe kemi profetin e fundit që është Malakia. Μάλλον αυτό το διάστημα ήταν ο Έσδρας, ήταν ο Νεεμίας που έφτιαξαν το ναό και τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Në atë periudhë, kur shkruan Malakia, është kur Ezdra dhe ndërtojnë tempullin, domethënë. Το 516 δηλαδή άρχισαν να χτίζουν το ναό, 520 χρόνια μετά, 18-20 χρόνια μετά που επέστρεψαν. Tempulli vazhdon të ndërtohet rreth 18 vjet pasi u kthyen në vendin e tyre nga Babilonia. Και ο Νεεμίας τώρα χτίζει τα τείχη της Ιερουσαλήμ πολύ γρήγορα, σε 52 μέρες, περίπου το χτίζει το 445 π.Χ. Dhe Nehemia I ndërton muret e Jeruzalemit shumë shpejt për 50 ditë. Pja kronja I pesa adhelfe? 445 π.Χ. Në 445-ën para Krishtit I ndërtoi muret Nehemia për 50 ditë. Μετά έχουμε τον τελευταίο προφήτη, το Μαλαχία. Pastaj kemi profetin e fundit Malakia. Θα μείνω 2 λεπτά εδώ σε αυτό για να συνδέσω με την Καινή Διαθήκη. Dhe do të qëndrojmë për për 2 minuta këtu të bëhet lidhja dhjatës të vjetër me të renë. Η προφητεία του Δανίλ, θέλω να τη διαβάσουμε και θα μείνουμε λίγο σε αυτή. Profecia Danielit, στο 9 κεφάλαιο, do ta lexojmë dhe të qëndrojmë pak ke kjo në kapitullin e 9 të Danielit. Για να το βρούμε να δούμε. Λέει ότι θα ασχοληθεί ο Θεός με το λαό Ισραήλ 490 χρόνια. Thot se do të merret Perëndia me popullin e Izraelit për 490 vjet. Διαβάστε στο 9 κεφάλαιο από το 24 μέχρι το τέλος. Nga kapitulli 9, 24 deri në fund të kapitullit 9. Tek Danieli. Nga kapitulli 9, Paragrafi 24 deri në fund. 70 vjet, 70 javë janë caktuar për popullin tënd dhe për qytetin tënd të shenjtë, për t'i dhënë fund shkeljes, për t'i dhënë fund mëkatit, për të shlyer pausinë, për të sjellë një drejtësi të përjetshme, për të vullosur vegimin dhe profecinë, për të vajosur vendin shumë të shenjtë. Prandaj dije dhe kuptoje se që kur ka dalë urdhri të restaurohet dhe të rindërtohet Jeruzalemi deri te Mesia princi, do të duhen 7 javë dhe 62 javë të tjera. Ai do të ndërtohet përsëri me sheshe dhe me ledhe, por në kora plot ankth. Mbas 62 javëve, Mesia do të vritet dhe askush nuk do të jetë më me të.
dhe populli i princit do të vijë ka për të shkatëruar qytetin dhe shenjtore. Fundi i tij do të vijë me një përmbytje dhe deri në mbarim të luftës janë dekretuar shkatërime. Ai do të lidh gjithashtu një beslidhje me shumë njerëz për një javë, por në mes të javës do të jap fund flijimit dhe blatimit dhe mbi krahët e veprimeve të neveritshme do të vijë një shkatërues, derisa shkatërimi i plot që është dekretuar do të bjerë mbi shkatëruesin. Amin. Αμήν. Εδώ λοιπόν τους είχε πει ο Δανίλ ότι θα ασχοληθεί ο Θεός με το λαό Ισραήλ ακόμα 70 εβδομάδες, δηλαδή 490 χρόνια. Këtu thot se do të merret Perëndia me popullin e Izraelit për 70 javë, do të thënë 490 vjet. Και μας λέει πώς ακριβώς θα τα μετράμε. Dhe na tregon se si ti numërojmë këto vjet. Και λέει θα μετρήσετε από τότε που θα δοθεί το διάταγμα να οικοδομηθεί Ιερουσαλήμ. Dhe thot do të vazhdoni numërimin nga momenti që do të jepet dekreti për ndërtimin e Jeruzalemit. Το διάταγμα λοιπόν δόθηκε στο Νεεμία, θα το δείτε αυτό στο πρώτο κεφάλαιο και στο δεύτερο κεφάλαιο του Νεεμία, δόθηκε να πάει να οικοδομήσει την πλατεία και τα τείχη. Dekreti ju dha Neemias dhe mund ta lexojmë tek kapitulli i parë i Neemias se si u dha dekreti për të shkuar të ndërtojë muret e Jeruzalemit. Για να το δείτε αυτό, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο και στο ένα εδάφιο. Është në kapitullin e dytë tek Neemia në paragrafin e parë. Μας λέει ότι στο μήνα Νισάν, δηλαδή τον πρώτο μήνα τώρα που ήταν το Πάσχα τους, Na thot se në muajin e Nisanit, pra το 20ο χρόνο του Αρταξέρξη του βασιλέα, në muajin e Nisanit, vitin e 20 të mbretit Artaxerxes, πήρε την εντολή, είναι το τρίτο διάταγμα που γίνεται περίπου το 445 π.Χ. mori urdhërin që bëhet është urdhri i dytë ky në 445 para Krishtit, Και πήγε και οικοδόμησε την Ιερουσαλήμ. i cili shkoi dhe ndërtoi Jeruzalemin. Σύμφωνα με τον Αρταξέρξη, αφού ήταν 20ο του χρόνος, υπολογίζουμε ότι ήταν περίπου το 445. Derisa ishte mbret Artaxerxi 20 vjet që mbretëronte, domethënë llogaritet 445 para Krishtit. Αυτό τώρα το βρίσκουμε και με χρόνια του Ισραήλ, έτσι, γιατί μετράμε με το ρολόι το εβραϊκό εδώ. Këtë e gjejmë sipas kalendarit hebraik, domethënë. Μετράμε τώρα από εδώ, γιατί λέει ότι σε 62 εβδομάδες και σε 7 εβδομάδες. Sepse thot për 62 javë dhe për 7 javë. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι το διάταγμα που δίνεται μετράει το πρώτο 7 εβδομάδες που είναι 49 χρόνια. Μετά το διάταγμα δηλαδή, που δώσε ο Αρταξέρξης, μετράμε τα πρώτα 49 χρόνια. Pas dekretit që dha Artaxerxi, numërojmë 49 javët. Αυτό για να το καταλάβετε το περιγράφουμε ότι μετράμε τώρα, αλλά δεν έχουμε κάποιο γεγονός το 396 που κάποιο ιστορικό γεγονός να μπορούμε να πούμε γιατί ξεχωρίζουν τα 7 και τα 49 και τα 483 χρόνια. Αφαιρεί δηλαδή από τα 483 χρόνια, συγγνώμη για να μην σας μπερδέψω. Χωρίζει σε 7 εβδομάδες και 62. Që të mos ngatërohemi, i ndan 7 javë nga 62 javë tjera. Οι 7 εβδομάδες είναι 49 χρόνια. 7 javët janë 49 vjet. Όλα μαζί είναι 483. Të gjitha së bashku këto javët janë 483
33 vjet. μέχρι που να εκοπεί ο Χριστός. Derisa të μέχρι po të Μέχρι να σταυρωθεί ο Χριστός. Μέχρι να σταυρωθεί. Derisa të kryqëzohet Krishti. Βλέπουμε λοιπόν ότι το μόνο γεγονός που έχουμε τώρα είναι ο προφήτης Μαλαχίας. Dhe siç shohim tani këtu, e vetmja që mund të na sqarojë këtu është profeti Malakia. Ο προφήτης Μαλαχίας γράφει το 396 π.Χ. ακριβώς 49 χρόνια μετά. Profeti Malakia shkruan 396 vjet përpara Krishtit, 40 vjet më vonë domethënë. Και μετά τον προφήτη Μαλαχία δεν έχουμε άλλο προφήτη μέχρι την Καινή Διαθήκη. Dhe pas profetit Malakia deri në Dhjatën e Re nuk ka profet tjetër. Είναι η πιο νεκρή περίοδος στην ιστορία. Është periudha më e vdekur e historisë. Αυτό δεν το έχω ακούσει κάπου αλλού, αλλά εγώ από τη μελέτη μέσα από τη γραφή μπορώ να σας πω. Unë nuk e kam dëgjuar këtë nga dikun tjetër, por mund t'ju them se nga studimi që kam bërë të Biblës, ότι χωρίζει τα 49 από την προφητεία που έλεγε ο Αμώς. se i ndan 49 vjetët Συγγνώμη, ο Μιχαίας. Nga profecia që bën Mihea. Να πάμε να δούμε την προφητεία τώρα του Μιχαία. Ta shohim se ç'thot profecia e Mikeas. Να δείτε πώς το καταλαβαίνω αυτό. Që ta shihni se si e kuptoj. Ο Μιχαίας λοιπόν λέει στο 5ο κεφάλαιο. Mikea thot në kapitullin e 5. Διαβάστε το 2, από το 2 μέχρι το 5. Lexojmë nga 2 deri tek 5. Por ti, Betlehem, Efrata, megjithse je i vogël midis mirave të Judës, nga ti do të dalë për mua ai që do të jetë sundues në Izrael, origjina e të cilit janë nga korat e lashta, nga ditët e përjetësisë. Prandaj ai nuk do t'i braktisë deri në kohën në të cilën ajo që duhet të pjell ka për të pjellë. Atëherë kusuri i vëllezërve të saj do të kthehet bijve të Izraelit. Ai do të mbetet për të kullotur kopën e tij me pushtetin e Zotit, në madhërinë e emrit të Zotit, Perëndisë së tij, dhe ata do të banojnë të sigurt, sepse atëherë ai do të jetë i madh deri në skajin e tokës. Δηλαδή εδώ πέρα αφήνει ο Θεός το λαό Ισραήλ για από τότε, από τις 7 εβδομάδες που περιγράψαμε, μέχρι που η τύκτουσα να γεννήσει. Do me thënë këtu e lën Perëndia popullin e Izraelit deri kur të lind Krishti. Η τελευταία προφητεία που δίνει ο Μαλαχίας είναι Profecia e fundit që jep Malakia është: θα αποστείλω Ηλία τον προφήτη πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Do të dërgoj profetin Ilia për ditën e madhe dhe të shfaqjen e tij. Και από τότε δεν ξαναδίνεται προφητεία. Dhe që prej atëherë nuk jepet më profeci. Μέχρι που πάει ο άγγελος στο Ζαχαρία και του λέει ότι θα γεννήσει τον Ιωάννη. Derisa të shkoj engjëlli tek Zakaria dhe t'i thotë se ka për të lindur Gjonin. Γι' αυτό λέμε ότι τα 49 χρόνια ταιριάζουν μόνο με αυτό το γεγονός. Për këtë arsye themi se këto 49 vjet i përshtaten vetëm këtij lajmi. Εννοούσε δηλαδή ότι θα ασχολείται ο Θεός μαζί του τα πρώτα 49 χρόνια θα τους μιλάει. Nën kuptonte se do të Perëndia për 49 vite nuk do t'ju fliste. Και μετά τους αφήνει ένα μεγάλο διάστημα μέχρι που η τύκτουσα να συλλάβει και να γεννήσει. Μέχρι δηλαδή που πάει στον Ιωάννη. Duke ju lënë këtë periudhë kohore pra, që duke mos ju folur, derisa të lind Gjon Pakzori. Και έρχεται πλέον ο Χριστός μας στη γη. Dhe kështu vjen Krishti në tokë. Και έχουμε τώρα πλέον την Καινή Διαθήκη και το Ευαγγέλιο που μας έχει φέρει ο Χριστός από τον ουρανό. Dhe kështu kemi dhjatën e re dhe ungjillin pa që sjell Perëndia nga qielli.
το οποίο δεν είναι μόνο για το λαό Ισραήλ, αλλά είναι για όλα τα έθνη. Ku kjo dhjata e re nuk është vetëm për popullin e Izraelit, por është për të gjithë njerëzimin. Ήρθε τώρα ο Χριστός μας να σώσει γενικά τον άνθρωπο. Erdhi tani Krishti që të shpëtojë njeriu. Μέχρι λοιπόν που να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, Përderisa të vijë kjo kohë e përshtatshme, που τότε ήταν για το Θεό, ku ashtu ishte atëherë për Perëndin, χρησιμοποίησε ο Θεός το λαό Ισραήλ e përdori Perëndia popullin e Izraelit για να έχουμε παραδείγματα, që të mund të kemi shembuj, να έχουμε τις προφητείες të kemi profecitë και να περιμένει τώρα όλη η γη το σωτήρα. dhe të pres tani me gjithë faqja e Dheut shpëtimtarin. Ένα εδάφιο θα διαβάσω μόνο και κλείνουμε. Do të lexojmë edhe një paragraf tjetër dhe mbyllim. Θα πάμε στην προς Γαλάτας επιστολή. Do të shkojmë tek Galatasit. Θα σας πω τώρα ποιο εδάφιο είναι. Të shohim cili paragraf është. Γαλάτας λοιπόν. Και λέει ότι όταν ήρθε, λέει, το λέει αυτό, είναι στο 4ο κεφάλαιο. Thot në kapitullin e 4 para të Galatasve, Και διαβάστε το 4 και το 5. 4 dhe 5. Lexojmë. Por kur u mbush koha, Perëndia dërgoi birin e tij të lindur prej gruaje të nënshtruar ligjit, që të shpengonte ata që ishin në ligj, që ne të fitojmë birërinë. Amin. Όταν λοιπόν ήρθε ο χρόνος που ο Θεός είχε σχεδιάσει, θα έστελνε τον Ιησού μας Χριστό. Kur erdhi koha pra që Perëndia kishte planifikuar, do të vijë atëherë Krishti, do të dërgoni Krishtin. Και θα μας εξαγόραζε και από τον νόμο του Μωυσέως και από όλα. Θα μας ελευθέρωνε γενικά από την αμαρτία. Do të na shpengoje edhe nga ligji i Mojsiut dhe do të na shpengoje edhe nga mëkati. Όλα αυτά λοιπόν τα επέτρεψε ο Κύριος μέχρι που να έρθει ο σωτήρας μας. Të gjitha këto pra i lejoi Zoti derisa të vijë shpëtimtari jon. Επαναλαμβάνω, ο Αβραάμ ζει το 2000 περίπου. E përsëris edhe një herë se Abrahami ishte rreth vitit 2000 pas Adamit ose përpara Krishtit. Ο Δαβίδ το 1000. Davidi 1000 vjet përpara Krishtit. Πώς το λένε, ο Μαλαχίας γράφει μάλλον η αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα το 606. Dyndja në robëri të Babilonisë në 606. Ο Μαλαχίας γράφει το τελευταίο βιβλίο το 396. Malakia shkruan librin e fundit në 396. Και μετά έρχεται πλέον η ώρα που θα έρθει ο Χριστός μας περίπου στο 4.000 από τον Αδάμ. Dhe pastaj vjen ora që do të vijë Zoti jon Jezu Krisht rreth 4000 vjet pas Adamit. Αμήν, αδελφοί μου. Amin, αδελφέ. Aleluja. Aleluja. Falenderojmë Zotin për gjitha këto mësime, këto zbulese. Lavdi Zotit. Aleluja. Το κάναμε, αδελφοί, λίγο βιαστικά τώρα για να κλείσουμε και θα αρχίσουμε πάλι Θεόθεορτος στο Σεπτέμβρη. Amin. E bëm pak të përshpejtuar thot dhe do të vazhdojmë përsëri pastaj në shtator. Αλλά εν περιλήψη έχουμε μια εικόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Por kemi një përmbledhje pra dhe një figuracion të Dhjatës të Vjetër. Όλος όμως ο σκοπός ήταν να έρθει ο Χριστός στη γη. Αυτή είναι η προφητεία και εκεί καταλήγουμε. Dhe i gjithë qëllimi ishte që të vijë Krishti mbi tokë dhe aty arrim përfundimisht. Amin. Amin, lavdi Zotit. Falenderojmë Zotin Ndeze për fjalën e tij. Erdhi pjesa e dytë, pjesa e pyetjeve. Nëse ka pyetje në lidhje me ato që dëgjuam, mund të bëjmë këto të parat, nëse s'ka, pastaj pyetje që mund të ketë pasur ndokush vëlla po motën përpara. Yine yorana kanume të shërotisismat, ama në epi të thematos ka litera, prota që me ta tala. Andë neshi epi të thematos ke ales, rëtisis bërume. Amin.
Aleluja. Mirë. Dhe Paskal, një pyetje në lidhje me një diçka që tha vllai i parë. E come mi hai erotisi adelfe, se skesi me kati pu i për proligo. Si mundet ta marrë ndokush shërbesën kur nuk ka hirin e Zotit? Kur mbi te nuk është hiri i Zotit. Πώς μπορεί κάποιος να έχει την διακονία χωρίς να έχει τη χάρη του Χριστού, του Θεού? Δεν έχει τη διακονία, γιατί η χάρη του Κυρίου μας τη δίνει τη διακονία. Hiri i Zotit na jep shërbesën. Η διακονία είναι χάρισμα. Dhe shërbesa është harizma, domethënë është dhunti. Όπως είναι τα 9 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, Sikur janë 9 dhuntit e frymës të shenjtë, είναι και οι 5 διακονίες που μας περιγράφει στο πέμπτο κεφάλαιο, μου φαίνεται, του τέταρτο του Εφεσίους, που λέει ότι ο Χριστός δίνει τις διακονίες. janë 5 shërbesat, sikur se shkruan te kapitulli 4 i Efesianëve, që Krishti i jep shërbesat. Αν θέλετε να το δείτε, είναι χαρίσματα και διακονίες. Πάμε στον Ti shohim, Εφεσίους, shërbesat janë dhunti, domethënë. Shkojmë tek Efesianët, Εφεσίους τέταρτο κεφάλαιο Efesianët në kapitullin e 4. και διαβάστε από το 7 μέχρι το 14. Lexojmë nga kapitulli 4 i Efesianëve 7 deri tek 14. Por secilit nga ne ju dha hiri sipas masës së dhuntisë së Krishtit. Për çka shkrimi thot, kur ai u ngjit lart, ai e burgosi burgosin dhe u dha dhurata njerëzve. Tani kjo ai u ngjit, çdo të thot tjetër përveç se ai më parë edhe kishte zbritur në pjesë më të ulta të dheut. Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi të gjithë qiejt, për të përmbushur të gjitha gjërat. Dhe ai veti dha disa si apostuj, të tjerë si profet, të tjerë si ungjilltar, të tjerë si barinj e mësues, për përsosjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit, derisa të arrijnë të gjithë te uniteti i besimit dhe të njohës së birit të Perëndisë, të njeriu të përsosur në masën e shtatit të plotësisë së Krishtit. Amin. Αμήν. Εδώ μας λέει ότι αυτός που ανέβηκε είναι αυτός που κατέβηκε πρώτα, δηλαδή ο Χριστός μας. Këtu na thot se ai që u ngjit është ai që edhe zbriti përpara poshtë, pra Krishti. Και αυτός τώρα, ο Χριστός έδωσε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους ευαγγελιστάς. Dhe Krishti pra është ai që i dha të tjerë apostujt, të tjerë profet, të tjerë ungjilltar, të tjerë barinj e mësues. Και πιο πάνω λέει ότι σε κάθε ένα από εμάς δόθηκε η χάρις. Dhe thot se tek gjithë secili prej nesh u dha hiri, Κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού, άρα είναι δώρο και χάρη του Χριστού. hiri u dha sipas masës së dhuratës të Krishtit, pra u dha edhe dhuratë edhe shërbes. Δεν δίνει σε όλους διακονίες, δίνει όμως κατά το μέτρο. Πόσο μπορεί να σηκώσει ο καθένας. Nuk u jep të gjithëve të shërbes, por u jep të gjithëve atyre që munden ta ngrejnë, domethënë sipas masës së mundësisë që kanë. Και στο 8 το αναφέρει χαρίσματα, έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Dhe tek 8 flet tek 8 flet për dhuntit që u jep njerëzve. Άρα και οι διακονίες είναι χάρις Κυρίου. Se shërbesat janë hir i Zotit. Αυτό που είπαμε πριν είναι ότι όταν κάποιος δεν έχει τη διακονία και προσπαθεί να την κάνει από μόνος του, Kjo është ajo që tha pak përpara, kur dikush nuk e ka shërbesën dhe mundohet ta bëjë këtë shërbesë nga vetvetja e tij, τα χαλάει. e prish. Ή τουλάχιστον, εάν δεν το έχει, να ρωτάει. Ose të paktën kur nuk e ka këtë shërbesë, domethënë që të mund ta bëjë, të pyes. Και το είπαμε πάνω στο παράδειγμα του Ροβοάμ. Dhe e tham se ποιο παράδειγμα edhe të άκουσα? Του Ροβοάμ. Atë Roboam. Dhe tham tek shembulli i Roboamit. Δηλαδή, ο Ροβοάμ
δεν είχε τη χάρη που είχε ο Δαβίδ, ούτε την κυβέρνηση που είχε ούτε ο Δαβίδ, ούτε ο Σολομώντας. Δεν είχε, ήταν άπειρος. Robami nuk ishte hirin që kishte Davidi apo hirin që kishte Solomoni pas Davidit. Ishte i Βρέθηκε όμως σε μια βασιλική θέση, σε μια σπουδαία θέση. thjesht δεν το δικαιούταν. Το δικαιούταν. I takonte një pozicion i mirë, pra që të ishte mbret. Thjesht i takonte. Αλλά επειδή το δικαιούταν δεν σημαίνει ότι ήταν και ικανός. Por nga që i takonte, kjo nuk do të thotë se ishte dhe munde i ta bënte. Γι' αυτό έπρεπε να ρωτάει τους συμβούλους. Për këtë arsye duhet të pyeste këshilltarët. Αλλά αυτός δεν ρώτησε τους συμβούλους. Ai nuk pyeti këshilltarët pleqt. Ρώτησε τους νέους, οι οποίοι δεν ξέρανε. Pyeti të rinj, të cilët nuk dinin. Και τα έκανε σαλάτα, έτσι. Dhe i bëri lemshat e ku i bëri. Έτσι και εδώ όταν κάποιος βρίσκεται σε μια θέση που τον έβαλε ο Κύριος. Kështu edhe këtu, ku dikush gjendet në një vend në të cilin e vuri Zoti. Παραδείγματος χάρη έχουμε νέους πρεσβυτέρους. Për shembull, kemi peshkop të rinj. Όλοι οι πρεσβύτεροι επιμένουν, συμπημένουν. Të gjithë peshkopet janë barin me bariun e kishës. Γιατί όταν κάλεσε τους πρεσβυτέρους είπε ποιμάνετε το μεταξύ σας πίμνιο. Sepse kur i thirri barint, apostulli Paul thot, pulloteni tufen që është mes jush. Όλοι δηλαδή οι πρεσβύτεροι πρέπει να μπορούν να ποιμένουν. Të gjithë pra peshkopët mundën të thojnë diçka. Δεν έχουν τη διακονία του ποιμένα, αλλά βοηθάνε, ποιμένουν την εκκλησία, την οδηγούν. Nuk ka shërbesën e bariut të kishës, por ndihmojnë në çështjet e kishës, domethënë me bashkë me bariun. Γι' αυτό θα πει τώρα ο Πέτρος στους νεότερους πρεσβυτέρους να υποτάσσονται, λέει, στους παλαιότερους. Për këtë arsye thot Pietri që peshkopët të rinj t'ju binden të vjetërve. Και όλοι να υποτασσόμαστε εις αλλήλους. Dhe të gjithë t'i bindemi njëri tjetrit. Δηλαδή βάλαμε ένα ποιμένα τώρα, παραδείγματος χάρη σε μια καινούργια εκκλησία. Domethënë vun tani një bari të ri në një kishë të re. Δεν μπορεί να πει τώρα αυτός, εγώ είμαι ποιμένας, αλλά εγώ τα ξέρω καλύτερα από τον αδερφό το Δανίλη το Γρίφα, παραδείγματος χάρη. Dhe ky që u vu tani bari i një kishe, nuk mund të thotë se unë jam bariu këtu dhe i di më mirë nga Daniel Griva, po jap shembull. Ο Δανίλο Γρίβας δεν είναι ποιμένας. Daniel Griva nuk është bari i kishet. Είναι όμως ένας πολύ έμπειρος πρεσβύτερος, πολύ παλαιός χριστιανός. Është një krishter i vjetër, shumë i vjetër dhe është një peshkop i vjetër. Που δεκάδες ποιμένες πρέπει να το συμβουλευτούν, γιατί τα ξέρει καλύτερα. Ku dhjetra barin duhet që të marrin mendimin e tij sepse i din gjërat më mirë. Όταν όμως σηκωθεί ένας νεαρός και πει εγώ τώρα είμαι ποιμένας, δεν τον ακούω αυτόν. Por tani kur vjen një i ri thotë dhe unë tani jam bërë bari i kishet dhe nuk e dëgjoj atë. Θα τα διαλύσει όλα, γιατί δεν ξέρει. Do t'i shkatërrojë të gjitha, sepse nuk din. Καταλάβατε, σας έφερα ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Ju solla një shembull për të kuptuar, të jetë e kuptueshme domethënë. Είναι λοιπόν χαρίσματα και οι διακονίες, Pra, edhe shërbesat janë dhunti. αλλά δεν έχουν όλοι το Ose ίδιο dhurata. μέτρο. Dhurata për të cilat nuk kanë të njëjtat masë. Ο ένας έχει μεγαλύτερο χάρισμα από τον άλλο. Njëri mund të ketë një dhunti më të madhe nga tjetri. Οπότε πρέπει να το αναγνωρίζουν οι άλλοι και να ακούνε. Kështu që duhet ta njohin të tjerët, ta vlerësojnë domethënë dhe ta dëgjojnë. Και να μην κάνουν αυτό το οποίο έκανε ο Ροβάμ. Dhe të mos bëjnë atë që bëri Roboami. Αμήν. Amin. Kemi edhe një pyetje tjetër nëse na lejohet, domethënë ta bëjmë këtë pyetje sepse është disi jashtë temës. E kumali μια ερώτηση και δεν ξέρω αν μας επιτρέπετε, διότι είναι εκτός θέματος. Ναι. Po, Çfarë mund të thoni në lidhje me ngjarjen që ndodhi këto kohët e fundit, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës goditën Iranin? ti μπορείτε να πείτε αδελφέ, με τα γεγονότα που έγιναν τώρα τελευταία που η Αμερική χτύπησε τον Ιράν. Αυτά που τα έχουμε πει αρκετό καιρό, τα ίδια πάλι. Ato që kemi thënë kaq kohë, të njëjtat gjëra.
Δεν τέλειωσαν εκεί. Nuk mbaruan me aq, Ακόμα δεν έχουν αρχίσει. akoma nuk kanë filluar. Όλα είναι, αδερφοί μου, να ξέρετε ότι το Ισραήλ θα πάρει και την Ιορδανία. Γιατί πρέπει Gjitha- τα εδάφη της να πάρει και ένα κομμάτι της Ιορδανίας. Të gjitha këto janë që Izraeli të marrë dhe një pjesë të Jordanisë. Ανατολικά δηλαδή του Ιορδάνη. Pra në Anatolika është lindja, në lindje të Jordanit. Τώρα, όλα αυτά το Ισραήλ το κάνει γιατί πρέπει να πάρει την Ιερουσαλήμ. Tani të gjitha këto i bën Izraeli sepse do të marrë Jeruzalemin. Πώς να πάρει την Ιερουσαλήμ και να χτίσει το ναό όταν γύρω-γύρω όλοι ήταν με πύραυλοι έτοιμοι να το καταπιούνε. Si mund ta merrte Jeruzalemin dhe të ndërtojë tempullin, ndërsa të gjithë rreth e qark këtij janë gati ta përpinë. Χτύπησαν λοιπόν τους λαούς γύρω και θα συνεχίσουν να τους χτυπάνε. Goditën pra Iranin dhe do të vazhdojnë ta godasin. Χτύπησαν τη Χαμάς, μετά τη Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Goditën Hamasin, pastaj Hezbollahun, Μετά τη Συρία, pastaj Sirin, τους Χούθη κάτω Huthët poshtë και τώρα χτυπάνε τη Ρίζα, αυτούς που τους δίνανε τα όπλα. dhe tani godasin rrënjen, ato pra që u jepnin armë. Αλλά το μεγάλο, η δυσκολία η μεγάλη είναι αυτό που θα γίνει σε λίγο, είναι η Ιερουσαλήμ. Por vështirësia e madhe është ajo që do të ndodhe pas pak. Por vështirësia e madhe Ακούστε το është εδάφιο να σας το πω. dhe do t'ju them paragraf këtu tash. Πάμε στον προφήτη Ζαχαρία, Shkojmë tek profeti Zakaria, είναι στο 12 κεφάλαιο Zakaria kapitulli 12. και θα διαβάσετε από το 1 μέχρι το 7. Nga fillimi i kapitullit 12 deri tek 7. Lexoj vëlla. Zakaria Διαβάστε μέχρι το 9. deri tek 9. Gjetë tani? Është në faqen 969. Kapitulli? Kapitulli 12 i Zakarias. Po rreshti? Tek paragrafet e para. Orakulli i fjalës së Zotit lidhur me Izraelin. Kështu thot Zoti që ka shpalosur qejt, që ka hedhur themelet e dheut dhe ka formuar frymën e njeriut për brenda tij. Ja unë do ta bëj Jeruzalemin një kub hutimi për të gjithë popujt përreth. Ata do të dalin gjithashtu kundër Judës kur të rrethojnë Jeruzalemin. Atë ditë do të ndodhë që unë do ta bëj Jeruzalemin një gur të rënd për të gjithë popujt. Të gjithë ata që do të ngarkohen me të do të bëhen krejtësisht copa, edhe sikur të mblidheshin të gjithë kombet e dheut kundër tij. Atë ditë, thot Zoti, unë do t'i qelloj me hutim të gjithë kuajt dhe me marrëzi kalorësit e tyre. Do t'i hap sytë e mi mbi shtëpinë e Judës, por do të godas me verbim të gjithë kuajt e popujve. Krerët e Judës do të thonë në zemër të tyre, banorët e Jeruzalemit janë fuqia ime në Zotin e ushtrive, Perëndinë e tyre. Atë ditë, unë do t'i bëj krerët e Judës si një mangall që digjet në mes të një turre drush, si një pishtar të ndezur midis demeteve. Ata do të glabërojnë djathtas e majtas, gjithë popujt përreth, por Jeruzalemi do të mbetet akoma i banuar në vendin e vet, në Jeruzalem. Zoti do të shpëtojë më parë çadrat e Judës, me qëllim që lavdia e shtëpisë së Davidit dhe lavdia e banorëve të Jeruzalemit të mos rritet më shumë se ajo e Judës. Atë ditë Zoti do t'i mbrojë banorët e Jeruzalemit. Atë ditë më i dobët ndër ta do të jetë si Davidi, dhe shtëpia e Davidit do të jetë si Perëndia, si engjëlli i Zotit përpara tyre. Μέχρι εδώ. Amin. Εδώ, αδερφοί μου, τώρα λέει ότι η Ιερουσαλήμ θα γίνει ποτήριο ζάλης, λέει, και θα γίνει λίθος καταβαρύνοντας. Këto thot se atë ditë ποιο δάφιο ήταν αυτό που διάβασες? Το 2, το 3. Το 3.
Atë ditë do të ndodhë që unë Ο Γιάννης παρεξηγήθηκε, λέει, γιατί do ta bëj Jeruzalemin Ata më të një vinë. kur të rend për gjithë popujt, të gjithë ata që do të ngarkohen me të do të bëhen krejtësisht cop. Εδώ πέρα λοιπόν μας λέει ότι θα είναι ποτήριο ζάλης και λίθος καταβαρύνοντας. Δηλαδή είναι σαν να βάλεις μια πέτρα στο λαιμό και να κολυμπάς, δεν θα πας στον πάτο. Do të jetë pra si një kup që sjell marrmendese domethënë, dhe kush ngarkohet me të do të Ποιο είναι το άλλο που διάβασες τώρα? Το 3 εδάφιο είπαμε είναι. Ναι. Το 2 και το 3. Το 2 και το 3. Do ta bëjë Jeruzalemin një kup hutimi për gjithë popujt për rreth, ato që do të dalin gjithashtu kundër Jutës, do të rrethojnë Jeruzalemin. Το μεγάλο λοιπόν πρόβλημα είναι η Ιερουσαλήμ, η οποία δεν έχει ακόμα αρχίσει. Tani problemi i madh është Jeruzalemi, i cili nuk ka vazhduar aty akoma asgjë. Γιατί θα κάνει λέει τους ιούς Ισραήλ θα είναι σαν να κρατάνε φωτιά στο χέρι τους. Sepse do t'i mbaj bitë e Izraelit, do t'i bëj, është sikur të marrë një zjarr në dorë. Και οι άλλοι λαοί σαν να κρατάνε χειρόβολα, κόρτα. Dhe të popujt e tjerë sikur të mbajnë duaj. Θα τους βάλει φωτιά και θα τους κάψει όλους εκεί πέρα. Dhe kështu do t'ju vënë zjarrin ai dhe do t'i djeg të gjithë. Προσέχτε γιατί όλα τα έθνη θα μισήσουν τον Ισραήλ τώρα. Tani shikoni se të gjitha kombet do ta urrejnë Izraelin. Τα έχουμε ξαναπεί, αλλά σας τα ξαναλέω. Θα μισήσουν τον Ισραήλ. Ju kemi thënë dhe herë tjera, po i themi përsëri, do ta urrejnë Izraelin. Ήδη πολλοί το μισούνε. Që tani të shumtët e urrejnë. Για να φτάσουν λοιπόν σε αυτό το σημείο, πρέπει και να χτίσουν το ναό τους οι Ισραηλίτες, δεν πρέπει να τους αδυνατήσουν τους λαούς κύκλο. Që të arrinë në këtë pikë, duhet që izraelitët të ndërtojnë tempullin dhe të mos dobësohen nga popujt që kanë përreth. Μπορούσαν να αφήσουν το Ιράν να έχει πυρηνικά και το Ισραήλ να θέλει να πάρει την Ιερουσαλήμ. Mund ta linin Iranin të kishte bomba bërthamore dhe të marrin pastaj Jeruzalemin? Μπορούσαν να αφήσουν το Ιράν να έχει πυράβλους που θα χτυπάνε κάθε μέρα, θα πετάνε ρουκέτες και πύραυλοι στο Ισραήλ. Μπορούσαν να το αφήσουν, Mund ta linin Iranin të dërgojë ditë bomba dhe ta godasin domethënë Izraelin? Απλά να δούμε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Kjo na tregon dhe shohim pra se jemi shumë afër, shumë pranë. Τώρα δεν είναι τίποτα, τώρα που αδυνατήσανε το Ιράν, δεν είναι τίποτα να γκρεμίσουν το ναό και να το ξεχτίσουν το δικό τους. Aleluja. Tani që e dobësuan, domethënë që e goditën Iranin, nuk është gjë e vështirë tani më për izraelitët të shkojnë të shembin atë temenin e madh dhe të ndërtojnë tempullin në atë vend. Αλλά όταν χτίζουν το ναό τους, εμείς πρέπει να έχουμε φύγει. Por kur të ndërtohet ai tempull, ne duhet të kemi ikur përpara. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε κοντά, δεν πάρει αυτό 50 χρόνια, σύντομα θα γίνουν αυτά. Dhe siç e kuptojmë, kjo gjë është shumë afër. Nuk do të kalojnë 50 vjet. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο θα κρατήσει, αλλά σίγουρα δεν κρατάει Nuk e δεκάδες dim χρόνια, έτσι. sa do të kalojë kjo, por është e sigurt se nuk do të bëjë edhe 10 vite. Είμαστε πολύ κοντά στα πράγματα. Jemi shumë afër këtyre. Επίσης θα σας πω ένα άλλο εδάφιο, να δείτε κάτι που συμβαίνει μόνο στο Ισραήλ, δεν συμβαίνει σε άλλο έθνος. Είναι στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωήλ. Gjithashtu do të shohim edhe te kapitulli 3 i Joelit, diçka që ndodh vetëm në Izrael dhe jo në vende të tjera. Λέει εδώ πέρα, στο εδάφιο, διαβάστε τρίτο κεφάλαιο, από το 7 εδάφιο, μέχρι το 11. Nga kapitulli 3 do të lexojmë nga 7 deri tek 11, tek Joeli. Ja, unë do t'i bëj të zgjohen nga vendi ku i keni shitur dhe do të bëj që të bjerë mbi kokën tuaj ajo që keni bërë. Do t'i shes bijt tuaj dhe bijat tuaj në duart e bijve të Judës, që do t'u ashesin sabeve, një kombi i largët sepse Zoti ka folur. Shpallni këtë midis kombeve, përgatisni luftën, zgjoni njerëz trima, le të afrohen, le të dalin të gjithë luftëtarët. Fraktoni shpata me ploret tuaja dhe ushta me draprin tuaj, i dopti le të thot jam i fort.
Nxitoni dhe eje një kombe rreth e rrotull dhe mblidhuni, o Zot, bëj që të zbresë atje njerëzit e tu trima. Προσέχτε εδώ μια λεπτομέρεια. Shihni këtu tani një hollësi. Όταν έγινε ο πόλεμος, ξεκίνησε ο πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία, Kur vazhdoi lufta e Rusisë me Ukrainën, χιλιάδες, μη σας πω και εκατομμύρια Ουκρανοί και Ρώσοι φύγανε για να μην πάνε να πολεμήσουν. mijëra, mos ju them edhe miliona Rus dhe Ukrainas ikën nga lufta. Έτσι γίνεται σε όλα τα έθνη. Dhe kështu bëhet për të gjitha kombet, domethënë ikun njerëzit nga lufta. Προσέχτε εδώ ένα σημάδι που είναι από το Θεό. Shikoni tani këtu, jepni kujdes kësaj, një shenjë që është nga Perëndia. Λέει τώρα στο 9, κηρύξατε τούτο στα έθνη. Thot tani tek 9, shpalleni këtë midis kombeve. Αγιάσατε τον πόλεμο, Përgatitni luftën, διεγείρετε τους μαχητές zgjoni njerëzit trima, και να πλησιάσουν και να ανεβούν όλοι οι άντρες του πολέμου të afrohen dhe le të dalin të gjithë lufttarët, και να σφυριλατήσουν τα ενία για ρομφές και τα δρέπανα για λόχας. të farktojnë shpatat me ploret tuaj dhe ushta me drarprit tuaj. Πιο αδύνατος να λέει είναι δυνατός. Pra edhe i dobti të thotë se jam i fortë. Με το που ξέσπασε αυτό με τη Χαμάς, όλοι οι Ισραηλίτες φύγανε από όλα τα έθνη και πήγαν για να πολεμήσουν. Kur vazhdoi lufta që po godisnin Hamasin, të gjithë izraelitët u mblodhen nga e gjithë bota dhe vajtën për luftë në vendin e tyre. Έκαναν το ανάποδο ότι κάνουν όλα τα υπόλοιπα έθνη. Bën diçka kundër asaj që bën të gjitha kombet e tjera. Βλέπετε αυτή τη λεπτομέρεια. Αλλά τι κάνει, το κηρύττουν στα έθνη. Por çfarë bën? I thërret nga kombet, thotë, Και παρατήσανε οι Ισραηλίτες από την Αμερική, από διάφορα μέρη, παρατήσανε τις δουλειές τους και πήγαν να πολεμήσουν στο Ισραήλ. dhe izraelitët nga gjithë bota ku ishin, edhe nga Amerika që ishin dhe kudo që ishin, i lanë punët e tyre dhe vajtën për të luftuar në shtetin e tyre. Βλέπετε εδώ πέρα διέγειρση, αδελφοί, ουράνια. Διεγείρατε, λέει, τους μαχητές, τους άντρες του πολέμου. Kjo është një paragraf pra që është qiellor kjo gjë, nuk është domethënë nga njerëzit këto topshëm. Το ανάποδο από αυτό που γίνεται στα άλλα έθνη. Pra kjo është një diçka e kundërt nga ç'bën kombet e tjera. Και ανεβαίνουν όλοι και μάλιστα όλα τους τα χρήματα τώρα τα δίνουν για όπλα, δισεκατομμύρια. Δεν λυπώνται. Dhe gjithë dhe bashkohen të gjithë për luftë, pra, dhe mundësisht gjitha paratë që kanë i japin për armë dhe për luftë. Οπότε μην περιμένετε ησυχία κάτω εκεί, δεν υπάρχει ησυχία. Πες το πάλι, αδερφέ. Δεν θα υπάρξει ησυχία, λέω, κάτω εκεί. Pra nuk do të ketë qetësi atje poshtë. Είπαμε μέχρι το τέλος είναι διορισμένοι αφανισμοί. Thamë se është përcaktuar të shfarosen deri në fund. Σκεφτείτε ότι ακόμα δεν έχει μπει η Ιερουσαλήμ στη μέση. Dhe mendoni se Jeruzalemi nuk është futur akoma në mes të kësaj çështje. Ούτε τους έχουν διώξει τους Παλαιστίνους να τους στείλουν κάτω στους Χούθι. Dhe as nuk i kanë ndjekur palestinezët që janë në Jeruzalem, që ti bojnë për të qenë tek Kuthet. Αυτό το έχουν καταλάβει στη Δυτική Όχθη ο Αμπάς και κάνει πως δεν μιλάει, αλλά θα έρθει η ώρα τους. Këtë e kanë kuptuar dhe nuk flasin, por e dinë se po ju vjen ora e tyre. Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να κατακτήσει όλα τα εδάφη, ακόμα και αυτά που δεν κατέκτησε ο Ιησούς του Ναβί. Izraeli tani është i vendosur që t'i pushtojë të gjitha vendet, akoma edhe ato që nuk i pushtoi Jozeu atëherë. Επαναλαμβάνω για να το ξέρετε, τα όρια του Ισραήλ, διαβάστε και βρείτε ένα χάρτη να βρείτε ποια θα είναι αυτά. Είναι στο 47 κεφάλαιο του Ιεζεκίλ. Që kuptoni kufin të Izraelit, mund të shkoni te kapitulli 47 i Ezekilit. 47 κεφάλαιο. Πάτια 900. Συγγνώμη. 900, Πασχάλ. 47 κεφάλαιο, διαβάστε από το 13, να δείτε ποια είναι τα όρια μέχρι το 22.
Από πού μέχρι πού, αδελφέ? Από το Α, 13 μέχρι το 22 να το μελετήσετε στο σπίτι σας, ιδιαίτερα ο Τόνι που ξέρει και γεωγραφία, να δει ποια θα είναι τα όρια του Ισραήλ γύρω-γύρω. Πρέπει να πάνε και στο Μωάβ, να πάνε και στην Ιορδανία, να πάρουν και την Τύρο και τη Σιδώνα μέσα. Atëherë lexojmë nga profeti Ezekil, kapitulli 47 nga rreshti 13. Διαβάστε από το 13 εδάφιο μέχρι το 22. Kështu thot Zoti, këta janë kufijt në bazë të cilëve ju do të ndani vendin në trashëgimim midis 12 fisëve të Izraelit. Jozefit do t'i takojnë 2 pjesë. Secili prej ju do të trashëgojë një pjesë të barabartë me atë të vllajt të tij, sepse unë e ngrita dorën si betim për t'u dhënë letërve tuaj. Ky vend do t'ju përkas si trashëgimi. Këta do të jenë kufijt e vendit nga anë e veriut, nga deti i madh në drejtim të Hethlonit, derisa të arrijë në Cedad, Hamathi, Berothahi, Sibraimi, që është midis kufirit të Damaskut dhe kufirit Hamathit. Hatserhatikoni, që është në kufi me Hauranin. Kështu kufiri do të jetë nga deti deri në Hatserenon në kufit e Damaskut me kufirin e Hamathit në veri. Kjo është ana veriore. Nga ana lindore do të shtriheni midis Hauranit dhe Damaskut, midis Galadit dhe vendit të Izraelit, gjatë Jordanit dhe gjatë bregut lindor të detit. Kjo është ana lindore. Ana jugore në drejtim të jugut do të shtrihet nga Tamari deri në ujërat e Meribothit Kadeshit, pastaj gjatë projit e Egjiptit deri në detin e madh. Kjo është ana jugore në jug. Ana perëndimore do të jetë deti i madh nga kufiri i jugut deri përpara hyrjes së Hamathit. Kjo është ana perëndimore. Amin. Προσέξτε τώρα, ξεκινάμε από τη Δύση, δηλαδή από τη Μεσόγειο, από τη Μεγάλη Θάλασσα. Vazhdojmë tani për nga deti i madh, nga veriu. Και πιάνει τα όρια από το όρος του Λιβάνου, του Αερμών και φτάνει ακριβώς κάτω από τη Δαμασκό. Dhe kap nga kufin të Libanit dhe arrin deri në Damask. Μετά περνάει τον Ιορδάνη απέναντι, Pastaj kalon përballë Jordanit, γιατί η Γαλάδ είναι απέναντι στην Ιορδανία. sepse Galadi është përtej në Jordani, domethënë sot. Κατεβαίνει κάτω μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα που ήδη το έχουν αυτό. Zbret poshtë deri në detin e Kuç që e kanë të Αλλά tyre, πρέπει να καταλάβω ένα μεγάλο μέρος της Ιορδανίας. por duhet që të marrin një pjesë të madhe të Jordanisë. Detit të vdekur, vlla, jo detit kuq. Detit të vdekur, më falni. Έτσι. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Έχουμε πίσω πολύ ακόμα. Δεν έχουν τελειώσει δηλαδή εκεί τα πράγματα. Kjo nuk ka rritur sot, për sot nuk e kanë marrë atë akoma, domethënë. Έτσι. Ο αδερφός μπορεί να δει ότι αυτό ο δρόμος της ΕΜΑΘ ήταν ίσα ίσα, πέρναγε κάτω από τα 2 ψηλά βουνά που έχει εκεί στην περιοχή. Έχει και 2 ψηλά βουνά, το Λίβανο και το Αερμόν. Rruga aty që kalon është tek në mes të malit Armonit dhe të Armon kjo pjesë positën to alo? Amath. Mali të Libanit. Mali i Libanit. Εκεί λοιπόν τώρα οι Ισραηλίτες ήδη στο Αερμόν στην κορυφή έχουν τώρα πλέον στρατό στη Συρία μέσα. Tani në malin e Ermonit, Izraelitët kanë është brenda Sirisë, domethënë ai mal. Και από εκεί ελέγχουν όλα τα υψίπεδα του Γκολάν μέχρι το όριο της Δαμασκού. Το ελέγχουν οι Ισραηλίτες αυτή τη στιγμή. Αυτό το μέρος το πήρανε. Kontrollojnë gjithë vendin atje, domethënë. Nga Galad ipes elekun. Qoftë edhe nga Siria, qoftë edhe nga deri në Damas, domethënë nga Libani dhe deri në Siri. Δεν έχουν πάρει όμως ακόμα την Τύρο και τη Σιδώνα. Αυτά δεν το είχαν πάρει ούτε ο Ιησούς του Ναβί. Por nuk kanë marrë akoma Tiron dhe Sidonën. Atë nuk ishin marrë as Jozeu në kohën e tij. Η Τύρο και η Σιδώνα είναι πιο νότια. Είναι στο νότιο Λίβανο. Αυτά τα πάρουνε. Tiro dhe Sidoni janë më poshtë, domethënë poshtë Libanit, domethënë. Άρα δεν έχει τελειώσει η φασαρία με το Λίβανο. Por nuk kanë mbaruar çështja akoma me Libanin. Όλη αυτή τη δυτική όχθη που κατοικούν οι Παλαιστίνοι θα τους διώξουν από εκεί. Gjithat bregdetin që banojnë palestinezët do t'i ndjekin.
Και θα καταλάβουν και ανατολικά τώρα του Ιορδάνη που είναι η Γαλαάδ, θα καταλάβουν ένα μεγάλο μέρος του Μωάβ, της Ιορδανίας δηλαδή σήμερα. Dhe do të marrin në dorë edhe një pjesë të madhe të Jordanisë të sotshme. Pra që është Ο Galat. αδερφός που ξέρει από γεωγραφία μπορεί να μας βγάλει και τα όρια πιο εύκολα. Dhe Εγώ vllai έτσι që στο μυαλό μου τα έχω και σας τα λέω. unë i kam thjesht kështu në mendjen time, kurse vllai që din gjeografinë thotë mund të na nxjerrë më mirë kufint. Αλλά έτσι δεν είναι όπως τα λέω αδερφέ τα σύνορα. Por kështu nuk janë vlla thotë kufint, sikur i Ja, them. ja. Αμήν. Aleluja. Οπότε μην περιμένετε ησυχία κάτω εκεί, δεν έχουν τελειώσει αυτά. Pra mos pritni të pushojë lufta atje, nuk ka mbaruar akoma, ka punë. Θυμάστε, λέγαμε ότι η Γάζα θα γίνει στάβλη. Ήδη την έχουν ισοπεδώσει. Τι να πούμε. Sikur tham, nëse ju kujtohet, tham se për Gazën se do të bëhej pluhur dhe hi. Dhe Και θα τους διώξουν από εκεί. Ούτε ριβιέρα θα γίνει που λέει ο αυτός. Θα τους διώξουν και να τους στείλουν κάτω στους Χούθι. dhe do të kush është atje tani do t'i ndjekin thotë të qenë tek Huthet, nuk do të bëhet as riviera as gjë atje. Αυτό ότι θα πάνε κάτω στους Χούθι το λέει στο Νιουήλ, στο τρίτο κεφάλαιο. Që të shkojnë tek Huthet atje poshtë, pra e thotë tek kapitulli 3 i Joelit. Εκεί και απέναντι εκεί αν πάτε στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωήλ, Po të shkojnë tek kapitulli 3 i Joelit, είναι το εδάφιο 7 και 8. është paragrafi 7 dhe i 8. Να δείτε ότι θα τους διώξουν τους Παλαιστινίους και θα τους πάνε κάτω. Θα τους φύγουν μακριά. Paqja 932. Ja unë do të bëj të zgjohen nga vendi ku i keni shitur dhe do të bëj që të bie mbi kokën tuaj ajo që keni bërë. Do t'i shes bijt tuaj dhe bijat tuaj në duart e bijve të Judës, që do t'u ashesin Sabeve një kombi i largët sepse Zoti ka folur. Η Σεβά, η Σαβέη ήταν στο νότιο μέρος της Αραβικής Χερσονήσου, εκεί που είναι η Χούθη τώρα. Και απέναντι ήταν η Αιθιοπία. Sabet janë aty ku janë Huthet sot. Ο αδερφός που ξέρει γεωγραφία μπορεί να μας το δείξει, ότι είναι στο κάτω μέρος της Αραβικής Χερσονήσου ήταν η Σαβέη. I Yemen, Oman. Ναι, εκεί, στην Ιεμένη. Ναι. Άρα εκεί θα τους στείλουν τους Παλαιστινίους, δεν τους δεχτούν άλλα κράτη. Atje po do të shkojnë palestinezët se nuk do t'i pranojnë shtetet e tjera. Καταλαβαίνετε ότι έχει ακόμα πίσω πολύ αίμα, δεν έχει τελειώσει το αίμα εκεί κάτω. Siç e kuptoni, pra ka gjak shumë për të derdhur akoma. Αλλά και οι Εβραίοι θα χάσουν πολύ αίμα. Por edhe hebrejt do të humbin, domethënë shumë, Γιατί είπανε το αίμα του Κυρίου μας σε αυτούς και στα παιδιά τους. sepse thanë gjaku i Zotit mbi ta dhe mbi bijtë e tyre. Και μέχρι που να αναγνωρίσουν τον Κύριό μας θα υποφέρουν και αυτοί. Δεν σκοτώνουν μόνο άλλους, και αυτοί σκοτώνονται. Dhe derisa ata njohin se kanë kryqëzuar Krishtin, domethënë do të vrasin ato, por edhe vetë do të vriten. Εμείς δεν χαιρόμαστε για αυτά που συμβαίνουν, Ne patjetër që nuk gëzohemi për sa ndodhin. αλλά το μόνο που σκεπτόμαστε είναι, εγώ προσεύχομαι ο Κύριος να σώσει από όλα τα έθνη τα παιδιά του. Por të vetmen që bëjmë është që të lutemi që Zoti të shpëtojë nga të gjitha kombet bijtë e tij. Σκεφτείτε ότι μέσα στο Ισραήλ τώρα πάρα πολλοί από αυτούς θα είναι αδέρφια μας που θα ζούμε αιώνια μαζί στον ουρανό. Ja mendoni tani që brenda në Izrael do të jenë nga brenda Izrael, domethënë vëllezër që do të jetojmë në përjetësi me ta në qiell, Γιατί αυτοί θα μετανοήσουν σαν έθνος. sepse ato do të pendohen si komb. Αλλά και από τα άλλα έθνη. Ο Κύριος να φυλάξει όλους τους ειλικρινείς ανθρώπους για να τους δώσει την ευκαιρία να σωθούν. Por edhe nga kombet e tjera, Zoti të shpëtojë njerëzit e ndërgjegjshëm dhe të bëjë shpëtim të madh. Όμως εκπληρώνεται αυτό που λέει ο Δανίλ, ότι μέχρι τέλος του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Por përmbushet ajo që thot profeti Daniel se deri në fund do të μέχρι τέλος τι είπα το αδελφέ? Του πολέμου, έτσι διαβάσαμε στο 9 κεφάλαιο του Δανίλ πριν λίγο. Deri në fund të luftrave. Ne? Po. Thujet e Μέχρι το τέλος του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί, δηλαδή θα σκοτώνονται μέχρι τέλος. Deri në fund të luftës është e përcaktuar eliminimi, domethënë vrasjet, zhdukjet.
Amin. Εκεί το αίμα δεν θα σταματήσει. Μην ακούτε λόγια. Δεν λύνεται αυτό το θέμα. Μέχρι που Pra, να έρθει ο aty- Κύριος. Gjaku nuk do të ndaloje, mos dëgjoni fjalë kote, Derisa të vijë Zoti. derisa të vi Zoti. Αμήν. Amin. Aleluja. Falenderojmë Zotin, vëllezër e motra, për fjalën e tij, për zbulesën që Zoti na jep. Siç e shikojmë të gjitha këto që ndodhin vëllezër, me këto që dëgjojmë, me këto që Zoti na jep, jetojmë në korat e fundit, në ditët e fundit, prandaj të rrim zgjuar, sepse dita e Zotit është shumë afër. Amin vëllezër. Lavdi Zotit. Atëherë përpara se ta mbyllim, bëjmë një lutje dhe Zoti të jetë me neve. Të falenderojmë atë shenjë në emër të Zotit Madh Jezu Krisht edhe për këtë darkë të sosme që na mblodhi, na soll edhe një herë këtu o Zoti i Madh në praninë tënde për të dëgjuar fjalën tënde Zot me kaq shumë kujdes o Zoti i Madh Jezu Krisht që është si pishtar o Zot për gjithë secilin prej nesh Zoti i Madh. Aleluja. E ndjejmë o Zoti i Madh Jezu Krisht e jetojmë dhe besojmë Zot, jetojmë në korat e fundit, në ditët e fundit o Zot. Prandaj të lutem na mbaj zgjuar o Zoti i Madh Jezu Krisht o Zot, na mbush me frymën tënde të shenjtë. Pagëzo me frymën e shenjtë o Zot çdo vëllai, çdo motër, na e fuqi Zot deri në fund, të qëndrojmë në pastërti dhe në shenjtëri Zot i Madh, aleluja, që kudo dhe kurdo herë të dëshmojmë emrin tënd të madh, shpëtimin që ti solle për të gjithë ne dhe një ditë na dënsosh për mbretërinë tënde qellore. Në emrin tënd o Jezus. Amin. Amin. Αμήν. Ευχαριστούμε Αδελφοί μου, αδερφέ. Θεοθέλλοντος τώρα πάλι το Σεπτέμβρη, έτσι. Ναι. Thoj paskal që ta dëgjojnë të tjerë. Tani me hirin e Zotit, në shtator kur takohemi përsëri. Amin. Αμήν. Και αδέρφια από την Ελλάδα να τον ακούνε καλά αυτό. Αμήν. Σας Ευχαριστούμε αδερφέ. χαιρετάμε, αδελφοί μου. Ναι. Αμήν. Η ειρήνη του Κυρίου να είναι μαζί σας. Βλέπω όλους εδώ, βλέπω την Έλτα, τη Αμήν, αδελφέ. Ευχαριστούμε. Κύριος μαζί. Αλληλούια. Ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια αδερφέ. Aleluja. Αμήν, αμήν. Αλληλούια. Ο Θεός μαζί αδερφέ. Χαίρετε, χαίρετε. Και ευχαριστούμε όλο αυτό το χρόνο που ήσουν μαζί μας. Αδελφέ μου, τον Κύριο και θα συνεχίσουμε γιατί Αμήν, αμήν. πιστεύω ότι είναι ανάγκη, γιατί είναι κάποια πράγματα που είναι λίγο πιο δύσκολα και της Γιωβάνα. Ναι. Χαίρετε. Ο Αλληλούια. Κύριος μαζί. Αμήν. Καλό βράδυ, αδέρφια, ο Κύριος μαζί. Χαίρετε, χαίρετε. Καληνύχta. Αλληλούια.